nu le nganga nai o le tai au ape o le la ua puni tia po i puau e sau malu e wha asusu i laua la au sa sala le punga la au matala uau e tio fo i Samoa whai o na tai au e amatanga o le aso wha popo o le olanga e tai au nai matani uwhea ngai ma le ata e tala le lei ua so ai nei Samoana se ti tau pau le sua malie o le vine ula ma pau ponga o le lupe lunga o le moso oi pula le langa ali ua pua ina mai lo na manongi e aso ua foa ina i le Samoa moni e tio fo i Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whaapopo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whaapopo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata tala le lei o aso ai nei Samoana le tio fo i Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whaapopo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, e manatu sa mo le fuua a matalia fe au mga ruenga o le nei aso, i lau whaafonga, i lau whita whaafonga, ia a o maua fo i a vanoa e whaafonga mai ai, ia matoe mauai, ia le tautua mana o nanga whaipea, mana o nanga masani, lau si ufonga o le tai a fou, i le aso fia le nei. Aso lua, aso se fulu ma le lima, aso sfuma lima masina lona valu fia aso le nei masina tolu sfulu ia o le ua o ngā tonu ngale muli masina a sfulu lima le sfulu lima le lato e alu uma foi le o nei masina fa solo masina fo to tolu role o te mineu to e fa masina uma ni tau sanga
Ia, au tātou manatu le tele vave ma le o le taimi ma tausanga. Ia on tātou loa leo leo langa le te soifua ma ua lai pe ia o le talafu le palangi life is too short. So le taimi a o ia te oe ma ule mana vaola. Ia tātou whao ngā tatau le taimi ma le ola. Tātou te langona foi la ngang whaftai le atua, ia ona o lana taitainga malana tausinga le mawai whai o ina a o inei, ia o so se vaenga o le nei lalo langi o nopia iai ma tala whauto iai i o tātou tangata. Na fua e oa i le au matutua le lau au sina u whapea lava o na muri tai, i o i me ua no fua i alo ma whanau. Nisi o la au whai ngā ruenga o whapea fōi o na wala au lia i lea vaenga ma lea vaenga o le lalulangi i so se whata whaitauranga po lea lava ritu inga e kālesia ia ona o le Samoa lava e whapea nao na winga po whea lava le mea aru iai le nei lalulangi ia e mo muasa ili le mea ili wharsa sa ili ia whatu atu lea kālesia whatu atu lea kālesia ai o winga o le tangata soifua e lena o le tangata Samoa e whapea nā fo isi atu motu o le Pasifika. Ai fo I tangata o isi o I nei le nei atunu ue mai I tonga o fiti e tau te vaia e te taua ona I wharisau I atunu o lono winga e le o se vaenga na o se tangata Samoa e launga tasia I an me o tangata soifua wha vai I leo langa Kerusiano I le atunu ma le atunu ane me maaliela e le na o Kerusiano fo o iei ma fo iai tu a inga I tu ainga tuatuanga ese lava o onga ese ia o wata ia o le lalolangi wata nei o le lalolangi lea tātou te loa e pei e fōringa isi tangata e tau mwhai e avatu tangata I le lātou lava taritonunga o leo o tātou manino le lalolangi e ese taimi e launga tasi ese lava ale mea maalie la le masesi o tātou e malama mai loa le lei mawai I le atua le nei tātou te ioe mo ia tātou te sa ili e ora au whainga ruenga sa ili tuspa ia sa ili I lea tustala ma lea tustala but at the end of the day none of us nobody e lea ia masesi o tātou o vaai I le atua nei tātou te tausini o ma iai Melea, ia, o te manatu, e ui foi la ina leva aia e mata o le potu nei, ma le potu whasalau nei, le atua ta, pauale o le mea tātou whai, te tonu, na te tari tonu lava, masavali. E foi la a mata tātou rotu nei, tātou, au nanga nei a fiafi, ia mani nei au audi o le lunga lava le mata le la ia I mātou, ia, na tātou wafe ia te whesili ia I lona nganga pa ia o tātou whesoson sili tautu rua ia tautu rua mai lau whaafonga, lau whita whaafonga tautu rua ia le mātou tautu atu I le nei vaianga o le aso I tonu o le tātou potu nei ia manuia fo I lau whita whaafonga nei aso usi mai ia o le peselea e tātou te vi iai leanga lei o tātou matai sili ia ma pena toi se tātou te talo e amatalia tātou o unanga o nei aso. Io he saunia tu ia le vi inga I o mātou ngutu. O le tatalo I oe ia maua sau vi inga I mea mātou te whaia.
O le tatalo le nei vaenga o le afiafi ma le tautua whaiwhai pēa. A lau si ufafonga o le tai au fō. Le atua lo mātou tamai. Nei se me mwhai o na mātou whai au noa malua nganga whasoasoani. O le ala lea mātou te amata mea i a te oe. A fio maia. A fio maia te taitai. Te whaasino. Te whaatonu. E te a oa o e a oa i e whaapoto le tangata. O a mea o le a tāpena ina o le nei aso. Ta mai ia iai mana taitai o lau fio. Tau to lua i mātou e loa ngang pa ia. E manu iai mea mātou te whaia. Maua sofi inga i mea umwhaia na mātou whaia. Se pese, au se tatalo o ni upu manitala. Mātou te tala noai i o mātou tangata. Wha manino, wha malamlama lau fio. Ia, tatalo ta mai, fio maia, wha anganaina le au na vai ma le valea. Ia maua so mātou ai e vi i ai oe. Tātou ma oele nei aso atoa. Wha maangalo ina i mātou totopa i oe ke risoro mātou ri i man whaola. Amene. Se longo le lei ma le leo malie ma tangofie ia mai le fioanga o whangasa e whakaasa i Amerika Samoa. Ia, e ia tatununga o le amatanga fo i leo o le tātou tautua ia ma le aunanga. Nau si ufafonga o le taia fo o whea fo i le vaipanoa o le neila lolangi o lo e maua mai ai le aunanga. Ia tātou tau whaivivi whaatasia e lo tātou atua langi. Wai le mwhaia o no tātou whaatinoina se mea. I oe mwhaia o tātou whaatinoina e au noa tau te whaalangolango i loa malo malosi. Ai le i ulelei, peitai. O lo tātou amata mea lava i lo tātou le nganga o lo tātou mataisili. Nā te whaatonu fo lau. I oe o lau laa, o lau savali, o lau au tango, ia masau fo i au tango i le ola nei. E au noa lo mo tatu fasili, i le matai sili, i lo nganga e tautoru aina le wholaunga. Ia e whaingata fo i na tatu ia le whaingata o le soifuanga maleola. Ia e whataro fatu, nau tau o ono masani, tuila epa whaafetai, li o sua. Tautu aina lo tō pa ia ma lo tō mamalu, ia i masalo o le vai aso fou, o le asuia ai le tatu, o le aso ngafua, aso lulu, ma le aso whareile. Le vai aso fou, aso ngafua, aso lulu, ma le aso whareile. Ia o aso na manatu o le asui iai, ia lo utautuaina, o lo utopa ia, ma lo utoma mamalu. Ia, ia i fo isi temi e iei ni fisuia inga, ia o por kalama i totono o tatu whale whasala lau nei. Ia e longo atu lava, ia lo utopa, ia ma lo utoma malu, ia more no fosila. Fia mo temi nei, ia o lau tau por kalama masani fo, e whasala vale. Ia i le temi e taun wai. Ia, o te manatu e whalau tele atu se nganga whatalofa, au se upu e whaao atu ailo mātou fia tele ina o mawhaifoi o na vai atu suru le tino maua foi le nei lao le lei ia e ala whai mai i o i whanunga le lei leo ua fia mātou nei leo ua te ala a le lima whaasolo atu le ono to suli minute tali tu la ono no mino a mata nei a le lima pesi o vave mai i le nei aso le tātou studio ia o le lau o vatu tātou temi toe se fulu ma le 5 minute o na tāle o li tūlai ono i California nei. Tatu ofisa whaasala lau i tutonu le ai Long Beach, California,
ia o i totonu o le county o Los Angeles, o le stete o California. Mo le ia sila fia pea e i tātou. O isi foi tangata e no foi nei Amerika. Ia ele o malama le lei foi o le ale county, o le ale o le city o Long Beach, o le county o Los Angeles. E mana tua foi la o Los Angeles, e iai foi le city e ta ua o Los Angeles. Orange County, ia fa solo atu anga i lalo i San Diego, ia fa solo atu o San Bernardino counties. Pio counties ia o le nei o Los Angeles, San Bernardino, Orange County, ia e fa solo atu i lalo, ia e o foi la ia San Bernardino. E lese kama i ke le foi le county. A o le city la leo mātou i Long Beach. E tele atu, Long Beach itself, e to tele atu longa population, alo population o Samoa. Io e, alo no winga, tasile a city tele o Long Beach, wai mwhaifu na vai na o le north, south, east, west. O le east la le e le tatu potu whasalau, o le vaenga leo Long Beach e ta o east Long Beach, o no winga, la tua le awala le lumo mātou, le awala le ta o Palo Verde. O le street le la kusa o a tau le Kate. Tau le Kate o le Cal State Long Beach, le universite i nei Long Beach. E te mwhawhuna sa vale tua i e tau le Kate. O le korisi nei Long Beach, e ta o Cal State of Long Beach. Pei o nai mga ala i whaingofia i on leo te vai atu peu tau emo mai fo isi a tātou e tau wafo i e whaamatala mai ai. Ia le tūranga tonu mo i tātou ai nei Amerika e tau loa i le Cal State au nei loa loa winga ma nino malama lei i le vaenga lea e iai le tātou ofisa whaasalalau. Ai mo i tātou mai whafo atu Amerika i o le nā. Pe e whaalongo i se me tau ai le University of Long Beach, ia ngai rorola ia e so a mātou ma le University le nā. I le mamau e se fo i mātou ma le vaa fu le hotel ua ta ua o le alengo le hotel fu le vaa. Queen Mary. Pe o mea ilonga nai laulangi e whaamatala ai. E whaaila i lunga le whaafanuma e sa ili i lunga e whaaile ngō o le Queen Mary Hotel. Le vaafu i lea ua le o vaa o aso i lopo le vaiteimi o le Titanic, po lea, po luma tu fo o le Titanic, te lo mautinoa. E tasile nā vaa sa whao ngā i aso i meli. E la ua le o toi whea lua ai. Le ua i tonu lavo le ai nei o Long Beach e whaau ngā e whai ma whale tali malo o le hotel. O le o toi whea luai, o le o toi minoi o lona winga, ua pe fōringa fōre le ua anchor i lalo le afo i le ta ele po whea le mea o ua le o toi minoi le wā. O matua tū maua pia o le hotel fōi lea e lungo le. E pe e ala no fatu le hotel na wa sa ili the most haunted places in the world. So that's one of them, the Queen Mary Hotel. Le tonu na tala, then co research the meluk fatu ai the most haunted places ia po hotels po fela no fa. Ila veaila le hotel le Queen Mary. E sau siaso pe te malanga mai Amerika, ia na sau le tam fai te alu sau e alu e tutongi e sau potu e te moe me malolo ai. I le whapela e laturoa e vai se anganga leanga pe pe o talatu whea ngai male nei atunu ia ma ai inga, ai mese latu inga vaa whapea o ina iloa. Fien tangata na whioti e tutonu o lea nofuanga. Ia o le lava ua whaongaina ia e le ngata e sa ili ai tupe o nei ai, ia male nei malo, ia ona o le history, there's a history behind that hotel, ia po le vaa.
Ia, o nei tala a matana o lau whaatalofa sa mo ia te oe, e le mwhaifoi o na tu o laloina le whaatalofa i le au whaingalunga tutofi alo tātua tua, ia e a fua mai lava i so se kalesia. O kalesia fia e kalesia kerisiano i totonu lo tātua nu ua whapea o na tala whaauto i so se vaenga o le nei lalolangi, e le whapea la e ona o e kalesia e iai a malana au whaingaluenga. Fea le me whaatua ile kalesia sa mo e wala aulia ia lana au auna e whai mataitai o lana i tu e fia o nei lalolangi. Pe tasi le nā mea pe o lotu, o le siwala me o i lotu pālangi, o isi lotu pālangi. Ua toia o nei to ina malo o matua, ua i loa tu lava le toa ngau, o mea na o latu whaia. I le wharsa le i talatu i, le o te tiro atu. 1844. Io e. No, 1848. Tusa le whaavalu na whai ei i le wharsalea. O le whaaiva na whai ei le afoi. Le Cal State Long Beach. Na e whaingo ai au ta alo le Cal State Long Beach o le 49ers. Ono le whaiva, whapea. Le whaavalu le matua ila le wharsalea. 48. 1948 but 1848 ko mo ki o se totala ai pauna le tala mo tinoa o ingota alo le Cal State Long Beach e fa ingoina 49ers o no winga o le tausanga tonu le na o le faiva tasi valu faiva yes tasi valu faiva ia na fa vai ia le vaenga o le aonga tu le paton forget to donate i le tausala online ale koe inga isole. Ia le ai e tumu a ulo walofa i le au. Ia o te whamaluru atu o talea i atu. Ia ona o loo iai fo issues e alaina ule tali eina au. Ai angalele ia enisi e mawhai ono lato. Ia ai whapenala o la whatalofa na sa momo oe i le ne vaenga o le aso tofi. Thursday, Friday, o tae, whapea o tae au le mele, le Friday, o le Friday sa moa, le lato radiothon, o lo kapenga le teminei, ia, te li lo whapea o tae au, sa o las Faralia sa moa, las stofina tato ni Amerika, ia, manuia le sailinga seleni, le man sa moa, ia manuia, ia whaatau nuina, ia le malanga, ia po le tua ale tato au. Ia mo sailinga malo yo i le vao malo te tele i le tūlanga taulakapi ia whianga i masitat manai atu motu tonga fiti Samoa i le whaingo fie le ola tawasa ia whaalau tele ia sa whatalofa Samoa ia po whia lava le vaipanoa le nei lalolangi o au mawai o tātou tangata matu te whatalo whatu ia te oe, i le suafa manu malo ke riso lo tātou matai sili. Maenga ola o porkalame, ma le tautua o te whapai atuai ma o so atu, i le mamalu lo tātou atnu whiangai ma taimi o puapua ngā, ma taimi whainga tāo le ola, ina ua o mai taimi whaanoa noa, po le wala aupa ia le atua. Ia taua ina o whape atu, ia e whapena se langona. Hao o mai lava taimi o le atua, e le aise se tū ma te te. E a fuan whapea upo le atnuu, o le fina ngalo o le atua, o le tau e velo le maninoa, o le maa e tongi whaato. O a fuanga o ia upu, ia e le aise se tū ma te te, e pe tū wha maunga, i le vala au, pa ia alo tātou matai. Ao leo o mai o ia taimi whapea, ia a o ta pena ma sauniuni tangata ia i o na taimi pānga noa, ia whia ngai ma le wala aupa ia alo tātou matai. Ia o manatu le lauanga i mai i le vaenga leo la upor kalame Samoa, ia o te
Tau mau nei ia le tala o se tasi fo I o whaiwhi au o le whaka asa, le whaka sa o le whaka sa ano winga o le kalesia whapopson Kirisiano Samoa I Amerika. Iai la I tutonu o le winga o kalesia tutu tasi fo I tutonu o le malo nei ia o le whaiwhi au se tasi fo I o wō ma pa angare nei ainga ia o lo o siana whaiwhi au ia po yo le taitai o le kalesia. He tasi fo le kalesia to tele. I nei, I Los Angeles, ia ua maliu le sunga I le whawhiangainga ia Earl Enesi. Le ngata ia Earl Enesi, ia o nisi fo'i o tautau ainga o wōmpa anga mai masani ua whapea o na walau iai le atua I le so. A whaifo I leo le so, a o se taimi o le nei vai aso atua, ia taua ino matu whapene I atu. I oe, e leo ia te I matou se atuanga, a o se upu wha mawhanwhana, taua ino matu whapea atu, ia alofangia e le atua. Alofangia e le atua, I oe po le tamā matua, po le tina matua, po se tamā talavou, po se tina talavou, po se pepe mea mea, ia pe ia o na whai atu. O le finangalo whaitu o tasi o le atua, e le mawhai le ai se tasi o tātou e tū mati te paua o lea, o sa mato upu wha mawhanwhana, ia iai le anga le lei o le atua. Ia loto lotoi le mawhanawhana o le atua tu tonu o ainga, o lo tangi maiala, ia whapea fo'i manisi e whai malangatu I Samoa, no le wala aupa ia le atua, pe te whai malangatu I Amerika te alu I Samoa, po o lane New Zealand, o se ona o le wala aupa ia. Tatu o, io e tatu te whewa I lava malanga ua tutupu me whapea o lea. O I la tau na o e tari wala au, ai o atu ma malili wai. E o e. O tele me whapea tutupu. Mele a e loa, you have illness, a serious illness. A e loa e whapea na, a e loa vai le tana whea ngai na whea wai. Aua. Aua sa ili malosi. Aua le whea luai. Ai loa le a sila fia le lei le o lava le malosi. Mana tua foi. E le whapea tau te whalangolango I le atua, o le atua foi. O le atua na te whatonu fo lau le mawhauwhau. Foi le o te whai atua. Ana o se atua sao whai mai ma whatonu tonu mai tātou. Tau te whalongo toa whapea mai le atua. Vai. E loa le o lava lo malosi. O ni e fa pe me o te avatua le malosi ina ia e o le mena na fa na nau ia lo roto le ai e ai le me pise ma fau e fua I luma ma fua I tua e loe le lava le malosi au le malanga au le alu o le tala sa o lea ua fai atu ai ma o upo le lofa aisia ia le ala ia I se tasi fo I o maliu se tasi fo I o auna te akono ia Ele ia se tala e toi whaia. E paua leo le whautuanga ale tātou wala leo. I oe sa moa ele atunu pila. E mai se a tātou tino I mātutua. E oe. Mai se lava I tātou tino mātutua. Lātou le lava le malosi o isi e lo le leia o lai whaita dialysis. Ai alua I Samoa. E oe. Nā latu le whaina le umatu le vevesi I mea o leo atu complain e tangata. Ioe, ia sila fia lelei. A whai o leo ai o tu inga situation e leo to i se mea o lo te tauna e whea duai. Ioe, o le na, o le whautuanga lata le nā le tatua la leo. Ia fua tatau mea uma whaia ma le poto mea uma. Au le whalangolango I le loa ma le malosi. Leanga e na o le atua e sila fia lo soi fua mano. Wala. Ia, maenga ia al pese o le atai natu, mori atuai le tina o le ngā luenga, o le maua mai ia o sa rai e nesi. Mane no fua alo, ia manisi foi, mai se foi tu mai tai tino mane no fua alo. O lo iai pea I vai teimi wha anoa noa, ono le vala aupa ia lea. Tua manisi o tatu au mafuta, manisi o mawhai o na whelo mai ma tatu whelo I le nei aso. Ia o le pese o le atai natu I oe e mori ai a lo whaanga ma whaamaisenga I lo tātou
Mulimuli ai ia le tātou whamaisenga malofanga ia i lātou ua wala au iai le atua. Usimela whafonga.
Ioi. Pa wale o si upu, pa wale si upu o tātou te marolosi ai, o le tala wha malosi. Ai, e le ai asisi o tātou mafuai un tātou marolosi. E pa wale le vanga mawhai un tātou marolosi. Ia ole nā, e le tauta uatua o le nā fui e te silafia. Ai, a oa i meo mafutanga. E fiu e kau, Maria meia le kau ke wa aia ia so. Mo meo o maliu to tonu ainga. Tatu te vai a whapeo le maliu e lua vai aso whato a teu. E o a tina e o le whanau. E fia le vai aso ato. E o olo le kaimi vole le ua whai ai piu whai mori mau. O le sia tangata e loto tele le temi o le mori mau. Whato a la ngona la vartangi au e. Ina ua whai le whaino ua la tu ifo le palapala. Ia na toi e alu roa. O le sila taimi sili na whaingata. Mana tua o le tumutumu a inga. Tumutumu a inga e wha mawhana whanatu, wha mawhana whana mai. O le taimi rola ta ape a inga ua toi au immediate families. Toi o le to o lua ma le whanau. A whaifo ila o le whanau ua matu o ti toi o le whanau. Ioi, o taimi whaingata na. O taimi whaingata ia ona tātou te toi tō manatua i le whiulu lutai o le alofa ma le ma mea nei o ainga. E meise lava le vā matua ma whanau. A o ina ta ape le extended family, o e nau mai e whaile aso le to ina po lo matua, ia po se tala vaufo ina. A o ina ta ape atu, o teimi sili ia na whaingata. O na teimi whaingata, teimi ua toi ta oto ana o ta ite lota potu, ma lota whale, ma vai atu le mea sa tumutumu le lua toru whawai aso. Eo e, ia ai maise aila, le mea o le toi tilo atu i au tafa. Ua le nofo mai le sa... Winga nā leo langa, nea fuai ono tātou whapea i for tangata la vaia. Awe e leo langai, e le e puu masasa. So a o ia tātou le taimi ma leo la. O le tāua i o le salamo muli a se lau li masfuru. Le lau tusi muli o le salamo. Pea ta whai tau le iai. A o ia i tātou leo la. Vivi. Waia. E le toi vivi i se tasi ina ua tuifo i le manava o le palapala ma le ele. Ia, e toe watuai le whiau whaalotu tele, le whiau wha mawhanawhana, i tutonu o tātou ainga, ia e maise fo'i, ia te oto olo mwhai ona whelo e mai i nei vaenga o le tautua ma le au. Nanga, whatalo whatu moana whatele, o whea mele o mawhata mai ai Fua Rosa papali, mawhata mai I Ausitalia, Ti Maota, Tassie Smith. My mom passed away last year, but I'm still mourning her loss. It's hard, of course. Ia si tātou te o uma, isia, because we all have emotions. We all have feelings. We all have emotions. So se tangata, o isi tangata ma whaina la to control emotions, feelings. O isi tangata. Ia. Le la whai atu, ia isi maliu, tele maliu o walu ai. Au lau tala le te tam whai I lau whanau, ma lau tōrua. Ia pe whai whai lau tōrua te au. A uoti. Tasi ale mi nuti ar tamatiti, ma awana e alu sa makiki kangi mai lunga, ma halu al taimi. Whapena, fui lau tala a uoti. Whai le upu sao ma tasi lua tolu, awana I o vatu, ma le 5 minute. Aisia, leanga te sila fia a e nofo umi se mea. Wa le mamalu roa le maliu o le pele ia te o, ia I la tona o atu e mori mawina. Ewa e o le tele, e maise me o family service. E alua kua ia ke a kua le wha, 5, ongo,
O i se family service wala ka se fulu i tula. Se fa utata tu iai. O le ala le leo e langona. Na le mamalu ro le maliu o ila tuna. Au i. La utala moni o te le o fai atu se tala. Ai o te le ioti. O te fai sa o iai. Mama, a tele lo temi 2 minute. Le ta whanau, tasin minute ata matiti. Awane i lua, awane i tolu. Mai le se tala wha ole la utara le whai atu. O hau. O e masani ta penanga o mea. O te fia e mea o ta pena o mea. E leo au foi lasi tangata whai mea umi. Leo au se tangata e sa salu ni whainga o ni mea. Mea na leina vavelo le fia i mea ta pena. Ai le tutusa o matou mafau matangata e matou te ta pena ni mea. Ai whapea foi la lo ola. Ai o te rei oti. Mam, awane umi la mori mamua. Ala foi mele ngai lo fai o so mon mawola o lo te ola. O mele leina, o le o te vai atu se la mon mau fai no toi fa tonu tu ala mon mau. Baina la se le me ka ua. Le ala le fai mon o le mon mau, alo ka ke ola. Em fai no ko fa ko ngua ko. Sele, vai si me ka ua ngala sipa. Fai fa le ya tatu mon mau. O wing e le whapea se tala o te tamwhai e whaata oe. O lo winga lea. O lo winga le tapenanga o mea. Mai o tasi le mea lofa na uola mau. O lea tapena. Soifu le ola tapena. Tapenanga o ni malo. Tapenanga so se mea tu tonu o roto mai kalesia. Sila fia lea to tele. Mai o tele. O tele full around ta penanga ni mea. Moni lava la tala le fai atu. E leo se tangata e whapena aisa. Te loa fo i ina o la titi mo tau mawhai fo i tutonu a tau sa ili ava noi meni o laka pia la tunu. Te le whatalitali se taimi o se coach. Why? O te lo le leia e isi competitors, e more competitors, they way better than me. Le anal me o ke whaia. O le kaimi ai avanoa, i lewe kam whai e momono me e mawhau o grandchildren. Ewe. E kia whai e ku i lato mawhau le tā ua o le mele, o le preparations. Ewe. Ki le whanangulango i se coach. Umana taimi o coach e sau e, ia, le leila ko kingi le afiafi, ko kingi le auri, ko kingi le kaiau. Ia, ale mesai ai. O ko kingi e korengi ai, o ko kingi e whaingaluenga ai, o kasi alpe ko kingi e alu whasolo ako ai. O foi la le po whapela alu se ta whaonga pe o taf. Ia koe alu, e lo anga i mea ala e alu ai a whapena. E oi. Ai lengi kara se se tala i whai alu. Tasil pe ko kingi, e alu mai, whai ei whi au. Mea nai maua. Ai o te le vahanga o le vahanga le mea. Pe o le o tala noa le misia o mo meo maftanga. Tono li o whale ainga, o tono e kalesia, po whelava. E tā ua tele, le toe tō manatu i maftanga. Ai le ia tātou le control. E le control ina tātou i tātou emotions. Ma le whanoa noa. E manu maloina e tātou le whanonoa man tūrang whapena. E mesian mei o maliu, mesian mei o leoti ma le maliu. Ia o sa u toe whapa i atu na i le pesele na u watu nei e mori atu ai. Ia le alo whaanga ia ma whaamaisenga i le vaenga leo le tātou tautua male au nanga. E iaisi porka lame na umata ai. O le porka lame le li o vui masina mua. Na whaatala noa mai e vui ia se tasi o malu le malo, sanga lue lalo le malo na la vea lai me o sofa inga leo fo e o sofa e pango taso sola. Te loto te leo tātou lea na. E pe o te le to e tam whai repeat le
Ai e iai le tāua na o e le ngata fu le na pai le i le atunu le nei ma mea tau insurance. O le li e swafa i a hare e te wati se o mantafa. Na tala noa i fo i le li i mo meo legal documents. Sa whapele li i na whana na la vea o i na tau e puru whana la vea tu e malona mata, malona maulu, ma lalo lona au vai lalo lona wha i na tamu whai e vane mai puru whana. A o ngā lue wha ale malu ale malo i tu tonu o le tātou atunu. Lau le toi alu lai lona wha mtalaina. A o le tāua o mea ia na tala no i eiseli. Le sa valia e le malo sa moa. Mea ia o agreements. O agreements na whaia e le susunga le malo. Ma le ma i latou ioe. Na o latou whawhina ua uma, forced to resign. Ia le tau le lea. Na mafu ai o nā eselo malana ngā luenga. Ai man, o te mawhau ai le atunu ure nei. O te mawhau, ana whaapeo Amerika leo lai na la vea ai. He says for life. O ia masonto o lua, malea. Ai palasi ane. Ia, o tatou atunu. Ai au ngā mea ia. E whai mawhale a o ngā. I le tūpulanga, ia ma whainga malo o angai mai nei. Sau le li ina la vea lona mata whaatolu na ave i New Zealand, le anga le treatment na whai mai ai maise fo i le tangata na konisula i New Zealand, Samoa. Io e na tau ma whai atu ai au mai le leo tau te le fiata ua suafa o ia tangata. A o le winga fo i le o tangata nei na ngaru lue le malo. Na maliu, sorry. Na la vea when he was on line of duty e le I whapea na la vea o na tālu I tawhau na la vea I le temi o tūlinga leo ma pangta Iwe whana mai lo le pangta la vea I ma a fia ilo na fofonga o malanta tu wa ai umato I ai o leo tu tusa lo na malosi pe foni mo sa tarvo o le mea e malosi I la wa I le mea leo mea tau legal documents. Tā ua ia tunu nei. Na whaila le whea ngainga a sieli isia. Male e iai tu tonu le komisina o leo, le minista, o le fōmai, yo tele o mautino tele po ai tonu tangata na iai whatasi. Na whina wina ai I lātou maurunga. E drop le lawsuit. Wanga whaile lawsuit a leli. Ai la file agreement, o le totongi o le leo. E mai le tala, malia le leo. E drop le langa lawsuit, a wale wha wina langa lawsuit na whai against I le department o leo. Ai la maua na totongi, for life. Whaafonga le leima ya, pe o nofwa I took notes, ngai whasita au o le mele te au. Ona o le upu le legal documents. O le na whasili leo vui, o la ala le, o whaau ala kukongi. O laki le sau o sieli I toi whainga luenga I Hawaii, o lo ua nofo mau I Hawaii, ia o umafo I na whai o na pepa nofo mau, ia o te tatonu po o le sitseni ia po le green card o lo iai au tatonu a o faisi leva na ise mai te lola o sitseni le li ia o tala noa mai foi la le li I le nei atu nuu I mo meo whamanuianga pea e sau te whainga luenga e fua le tupe o low retirement I o tu la whainga luenga and the amount of money ngā ti takta me oe since day one I le ngā luenga ia o te malamlama tele la I mea ia. Te whaila si o manino I tele mea. Langa ua tele, o u tū la whainga luenga, ma tele o waso, ma tausanga whainga luenga, talu ona o sau le nei atunu. O lo whanonoanga.
na fesili a sa wale tali fatu ia vui o la tulanga o ye o continue on le foi ia le agreement na fai a sa le tala siri I malu le malo tasi ale tausanga na siaki atu ai langa account ma langa ioe tasi ale tausanga na tutongi ai na fai ai me le agreements lea umalo full stop le lau te fai atu a fuala ia te auto New Zealand Australia male atu tele nei e fatpui kanga fatpui tangata mai e tele se tupe le ali pe na fa pe na la ve le atu ne ia o le tala muli ala sieli ina fai ia ona o tele o mo mia me tau benefits I nei le o lo tu le leilo ainga e tele o manatu e fai ni benefits fo ie me tau welfare me fa pena o lo o turanga le lei ia siona ainga ai o lo ia te au pepa ia agreements ina fai legal documents o lo iai saini uma a ila tu fo mai minister ko mesina o ila tu uma o lo ia te au le original copy o legal documents leia ai wo tala no I mea ia e au ngā tele lea lau whaatara no le halo le atunu se mea manu lava o lo tu le leisio na ainga hea wai o le manatu ai tusa lava o le uso pe afa pe o e whafonfonga mai tusa lava langa I le mawhai na o ina lo tatou atunu o Samoa ma tau mawhai e develop I mea e le I o I te tau pe a e le whaatiroina na mea lea alu Samoa fai ave legal documents po o fea o iai le tau agreement ma ira tau na tau sainia pe paia leanga a whapea e le mawhai na whaasauina na mele o isi fo la tangata ma isi cases whapea I le lumanai o to inga o langa lava le o le ai e tā ua tele tā ua no o teimi o ule ngā luenga tā ua I o mei o legal documents o tatou o nanga nei I le leitiore nei io le ai mase legal everything is legal I tonu o nanga le arsi fonga o tai ofo all documents legal le lein fai pepa mautinoa po ai e fia alu e suri fai ta oto mea tau legal documents ai o lai mene o e kalesia ne o ta pena le tiore ta pena tu o le kalesia o langa iai langa pailoa e savali ai le tangata lotu e savali ai ma le fai au uma le leinu ta pena e le ai a masesi o lona winga o ina foi la manuia o mea o nei meni o kalesia o le fai le loto tangata ai fai me tau legal documents uma le leinu ta pena o I vaenga te tasi role ale tangata inga lua e tono re kalesia aua ni sopo lesi le role la lesi e le saini le fai au le tuse tupe ale kalesia pe yeni tupe pe le yeni tupe le kalesia fai mai le pailoa tau mamau le fai au ma le tuse tupe ale kalesia e le no signature e le pai ai na tele meta tupe e le tia ta oto le pailoa ta ua tele meta legal documents le nga isia e olo tu la fono tau tala legal documents ola u so swani fo ile uso le it's not for him but for the future generations e au ngā fo I mo tatu whainga malo o Samoa a whai ua le savavali tangata na sainia legal documents ia I le tulafono mo lia tulafono e le o le tupe ia maua mai se tupe tele ai whai mawhale a onga I o tātou fwoi tangata
e tautala pepa ua uma ona saini. Isia, langa o ingai me oloku, e vevesi. E o ina whapesu, e o ina bla 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 bla. A e su e ane, e o ina whamasinonga, tala noa pepa. I hoi, e tala noa le pailo. Uma le leino ta pena pepa le tione, ne ai se meo whaletonu. E hoi. Leanga ma fai foi na whapea sau se si e sua au nunga lau tau. Leo te whai atu. Oso ane ilunga sau e te tau liko me uma. Ioi. E nao ofo ia i tala i sangata i nei. Whaini matou whono ai pe langa langa mai. Le sila le whawhonga matata na whasiringi au. Ua ieni pepor tatu ritio. Ioi. Se whauta o tō iai. Leanga o le tatu te le atu nu ua tau ta tala mea ia tau liko documents. I se whauta la uto le malu le malo, whana le pangota, uma, forced to resign, saini pepa, legal documents, e tasi tausanga, ai umatotongi. O le ala se tala tātou i mea ia. La se tala tātou. O le a se tala tātou i etu ngā me Samoa. La vea i to tono le ngā luenga a le malu o le malo, forced to resign, e to e kalu sanga i ai, e a foi, aua avi ese langa loa suit, a se i whaile, ese mkau ki o ia mea, o mai wha pele mwa ole ole le tangata, e avi ese langa loa suit, e whaile agreement, o le ala agreement, la a pei langa pei, o le ala vale pei nei, for life, a o iai le soifua ma leo lai lea malu le malo. Fai mai le tala le agreement. O uman ta saini. O lo iaia legal documents. Lea o le fasili la. O mo le sida fia, wha mole mole. O le uso. A fai e te alu. E lo fai atu e te alu ona o oe ia mo. Nai tu le lei oe. Nai tu le lei lo ainga ia oe. A o le mole luma nai o Samoa. Ma lana fai ngā malo. I mea tau legal documents. Arula ia ave ai. O fea se ame o tau felo tutongi. Ma le agreement na tau saini pepa na tau saini lima ai. Wa le tau tino le uso. Oro ia originals documents, legal documents. Ioi. Le mea matautia na. Le por kalame le fionga ia vui ia ma sieri leo na fa na sauto mai moina ia o le winga tonu ana o tala le fai atu o le swafa o sieri ia o le na ua o to vai o hurry e te wati se o mantafa ta ua tele ia lea fo i vaenga ia mo le soifua ai mai se lava le tatu atunu io ai langa te tauna o ina tatu i mea i lea. Ia se whautala i. E la vea i lunga, ai whamatala fo i tau lea. So le, o ka interesta i ai, o ka interesta i whamatala whai tūla, 4 hours. Umana whana o atu le leo, ave iu te whare mai mto tua, 4 hours, e li wa aia se fo mai a ua lepa, le palpala o lepa toto. Whai tūla. Ai. Whaato ele vai taimi a o komisina o leo i pi uma o ngalu vao tanielu. Komisina o leo ngalu vao tanielu. Uma lo ngalu vao so mai matimani, so mai luma, whaasolo mai lola vang fole. Luinga la ufasi umina iei le uso i tonu o le a foi. I kongo le force, ia po tonu o le department, o leo. Whaatolu na ave i New Zealand, whai mai seli e hoa era ina alu. E alu atu whai New Zealand le lunga muri. E whai atu konsula ele ai na teri avatua i New Zealand. Konsula Samoa i to tonu o New Zealand. Tau te le fia tala noa inoa, lailo le ia vui le komisina ili na vaiteni, te le loa. Au le winga foi leo lau tala. Ua tatau ona improve
winga o tangata, ma mea tau original legal documents, whia ngai ma so tangata nu o Samoa, ma departments es o tātou nu, e misi lava departments ele malo. Ta sile me ta ua, a whape o a agreement se whai mani malo, saini le leipepa, mauti no ia teu malu. Those are legal documents. E oe. E tau tala pepa na pe a tātou to e o i whamasinonga. A whai rau whai atu, e o i mo meo au lotu mai kālesia, e tau tala pepa na. Nea ia sisi me tau tala, e sao au pese. E oe. Ale na. Tau tala mea tau pepa. I so se mea, e o pe individual, ia po se organization, e ta ua tele, ia mo meo pepa. E foi la sia matutama i organization ni sa whanui lea, i lona whaingoina o le atoa o Samoa USA. E oe, umana whai le stala i totonu o California i lunga i Sacramento. I oe, au umafoi o na whaatino ina le lana kaa te tau, lana numera te ua o le 501c3. O tapenanga la ia, o tapenanga ia e le mawhaino whatamalai. E oe. Tā ua i or soifu tapena. Ai tau te loe le la iti tupe alu ia mea. Le whainga o le 501c3, tau tala tupe. A te sila fia au lotu i liko. E tau te sila fia so se tu inga e kalesia. E tau te sila fia e fia tu inga whala potonga i liko. Tā ua le soifu tapena. Tā ua le tā penanga po o fea lava le mea e anga iai. Ioi. O lea ua ta pena lea tunu nei o ana nei na e ai lea onga anai na ia sia whanau grandchildren. Lea ua ta pena ia nisi vaenga e le pe uma se la iti aso e ai a onga. O le vai aso nei loa e isi a onga o isi vai aso o le vai aso fou a le masinane e tele into e fo i eita miti a onga. Pe ua ese tausanga ni pe ua le a tō le toru masina o le tuanga. Ioe. Le o te vai atu ia pio ke le mete le wha mai mi. Le nā, a whai atu fo i whapena a pio. Sala le nā, ioe. La ngā lana whai atu under le category o le mea tau tāpenanga. Ma le tapena. Ia, o tau le whana waonga, i Amerika lava ia, ia, lea la ata pena o tau e toi fo ia onga. There's time to rest, there's time to work, there's time everything. So when you're ready to go back to school, prepare yourself mentally, physically, as well as spiritually. From the kindergarten up to universities. Tā ua ia le tā penanga, ia masauni uni lelei, ia e fo'i ia onga. While you prepare to go back to school, think, what did you do? What did you do to help out your parents when you had that 3 months lauta whaonga i toru masina? What did you do? For the high schoolers, did you go look for, try to turn the burgers, something to help out your parents, your mom and dad? Did you work? Did you go look for a job? Did you look for work to help out you part-time, just to help out your mom and dad? Did you do that? If not, if you just enjoy your 3 months holiday, you didn't even think of helping out your mom and dad, what do you think? I'm talking about the high schoolers or the high school leavers, le la o nga i le universities, ia
Po le fau amata na su e ngā luenga. Are you working right now? Are you? Good for you. But you can always have a job. But first thing first, continue your education. If not the university, there's nothing wrong with ta'ua o ngā fo'i e. There's nothing wrong with the wa o ngā fo'i e ioi. Ya o ngā su e lau ngā ruenga ngā lua te ule ngō trade schools. There's nothing wrong with trade schools. E sili atu fo in te tele to tongi o tamaiti e i o my trade school, they will come out with trades, like welder, like, e sili atu ona to tongi tele i a trade school, nai law universities. Io, o le mea moni na, a whapea tele maua, tele aua o maka i lunga i le university. Look for a trade school. Ioe o le afo i o City College o le awala i le university. A o trade school i o te tala no atu ai. E sili atu o na le lei i atu ai ngā o ngā mo tamaiti whaia. To a telo tamaiti drop out from high school. Io le lau te tala no atu. They are homeowners right now. A America, e ke homeowners lo, e ke homeowner lo. Na manino lo la ia lea. E ana na homeowner tata. Well prepared le ngā luenga, le lei le ngā luenga, solid le ngā luenga. Ioe. O le me mua na e wha matala atu le tangata. Ioe, iati oe, are you a homeowner? Ioe. Ioe na. Tāua le tāua, e alana homeowner tata le lei le ngā luenga. E whesilila. Na university, is he or is she a degree holder? No. And for he works 60, 70, or even close to $100 an hour. Fisilia to lalanga me fai. It's an underwater or under ocean welder. Fisilia ko lalanga luanga fai. It's a rig welder. Mataulia rig welder ke fai ngaluanga sila mo tupu ta la ili tula. Hele yo ole university. Ale challenge fula le tatu ta miti Samoa. Wa ilolo a te fina, wa ilolo wa le lava o ngai te le mawhai le university. Go to trade school. Ioe. Le challenge le mo tatu ta miti. O sauni i le toe fo i a onga i le nei vai tau. Le le simta upu au tele yo o tele I toe pai atu manaia le melu o mai salati elu au fia. Ele making a university join the military America. That's le me manaia. Wa fo I mo I le to tonu le tenure service. But the benefits ele ia ni sisilia ku benefits ile atu nei lo o tangata o le malo ile nei atu. E pele le malo nei ia tangata. Ai foi tangata o le malo o matua feita ile presidente ma le presidente. Ioe. Matua ino e mena e vai foi tangata ni. E o mai fa foi tangata o kau off. E mai se lava ila tou le vai temi o Vietnam. Na to tele mai ile au fa le tonu o isi o no foi homeless. E lo le homeless lava pe o le se tupe a pe o tau off ma fau. Tau ai o nei me tala no tuerta tu por kalame. E mai se tatu le whanau a e loa ele making a le university. Wa aile ia pe te alu foi to e alu I City College. E a matatu le mua ina ia e to e sa ile se ava no to e o I lunga I foi Cal States ia po universities.
o le tahua na ai mo wai ai lolo e tele te mia alu le trade school fai se trade le electricians lesi trade tangata ine electricians ia o le nurse o le o le welder o le se mau vaenga trades e makua kaunga ka lava trades ngai le ku e ke le kuli langa e university have I said trades le e ke fa onga le ai lo malosi o whanongongo i tatu telefou mai sa moa e matau tia sole angu sa fo iso ka fialu New Zealand angu sa fo iso ka fialu New Zealand le taunga tau visa o tasi lea mea tatu te loa e leo koe kukusa le lalolangi e leo te tusa le lalolangi suia le tau o visa tafao o le visa tafao po le visa visitor visa i New Zealand o le taimi nei lua se lau ma le whawhe mei o le tauna o le visa le visa faulau o le tau faulau o iei me ima e le lua se lau ma le wha 5 se lau tolu fitu 5 se lau tolu fitu le visa e te anga iei i New Zealand io e mua sa iei i le visa tafao po le visa asiasi visitor visa lua se lau ma le wha taimi nei 5 tolu fitu kia lua se lau le senga o le working holiday visa ia po le working visa le i New Zealand o le tau tuai sa e tolu se lau i wafa 394 o le tau e o atu i so mua o ke topa fa mamaruina i le tau fou wa iai me i me le tolu se lau i wafa tasi le afe ma le 5 se furu ma le ono e oi paura le mele o tele loa po le tāla po le New Zealand currency e oi me i me le tolu se lau o noiva tolu se lau i wafa sorry tolu se lau i wafa e fai ele visa te tongi ele o visa e o atu la so mua o ke topa ua tasi le afe 5 se furu ma le ono $1,056 o tāla, I don't know. I le visa e te alua i New Zealand te whaingaruanga ia po le working holiday visa. O le visa fo le tātou o visa o e te alua i te aonga. Ia po le fo student visa. Leo te vai atu, te minei e 5 se lau i vatasi. 5 se lau i vatasi i le te minei le student visa. Tau foude wa mai. $1,082. Tasi le afe ma le valus ma luale. O le afa atoa o si iai. Tapol foi numera. O te lelo ia New Zealand po le ale lato. Ai foi rights o New Zealand ia. Ie foi le mafuanga e walai o na manatu New Zealand se si mawalunga fa pea ia lato. Ai sea. Tasi le na pine wha mau. Ele o toi taunga fie mea o le lalolangi. Lea o te whai atu na o sauana na fie vatu le mapusa vai 24, paro, so ile 24. Sa masani na vatu le wha 5 tala. Wha tala po le 5. Ki pensil whale o lo te aru ei. Ana o saula le whale o lo ta o le Rolfs. E lata atu le maa whale. O ke ia so le whai meo ke nge. Fitu tala, fitu masentui titi ha, o te le lopo po le nofuanga i, whare o loa lea, e tong tai whapea, po le mea u, o ke ia sole. Makua ia o ke ia. Le whai lau o ke ilo whanau tui visa ia. Le whai atu lau tala. Ngu saa fui soka fialu ngi sila sole. Ia se vai le visa ta whao, sa ua le lua se lau ma le wha, o le 5 se lau kor fitu. O le working holiday visa la. Sau le koru se lau wha, sasa i lunga tasi le afe ma le 5 ono. Tasi o 5 ono. Afe tala. Ai safia, sau le koru se lau wha. Sila foi o kou iai. Le ese senga le vala. Se kau wha pe foi si kau koru, se tau le koru se lau wha i le
fa se lau aka ka foi po fik se lau sau ar ko se lau fa pa sasa I lunga la tasi o lima ono I se tatu fa utala ye se fa utala tatu ye kaka ko besere foi mai ia no to anga I tu le tatu la kapisa mo kaka ko besere je me lo fa fonga si fo matango fie
o le toi ina o le musika. Ia le toi ina le li o Felice Mikaele. Ma le pesena i oe ta te fefe ine i urufia lo ta au. Na ia yo upo ne pese. Ta lenia ne tangata. O le tele i pa i tele usia tatum ta upu ia. Iai vaenga ta ua o te fia tala no atiri ai. Mo ilato umalava e langolango ina ia o leo te va ia tupi o neile fa ia le tau se fa lango fa pe o ta e o le sfarile. Au lai o lo faisa ili ngā tupe ale tatu au. A fai ai muro roto alu e lafo. O au mare tatu au nanga nei. E o se tā lai le mwhain lafo. Aisea. E iai issues, e iai mafuanga, e iai, there are reasons. That's really, I don't want to participate. Ile sa ili ngā tupe o le so. E si watu se taimi. Le tale pesele na umatu nei. Sa ofisili sa moa ile minister. Le laftoa e tale pese laftoa umanina whaitala. Mantua fo ile. Tau te sila fia fo ile minister o Ta'alonga. Minister fo. Laumatia Manu Wrinkle Purcell. Le na au maila na tali. Le na tali mai i mea ia. Le vina wha popo i ele minister o tupe. Manino. Manino le leile tali na au mai. A peo leo ua atake fo i la tu fai mai. O fea le CEO. O le. Tanga luenga le minister i Purcell. Le lafto a maua, le lei ala usa ili samo. Le lafto a maua mafsota inga nei, e tale pese o lea no matano ma le minister o whatoanga mwhainga whaiva. Le lau whamanino, wai ese ta ua nai me. Ile taimi nei mo lo tau sila fia. Ona e fau le minister, o lea o lo osa ili i CEO o lo whaisa ilinga toa yo o lo ietanga tau o lo i applicants. E su e ai CEO o le vaenga lea. Ai o lo iai le parliamentary committee fea ngai ma mea tupe o la tona e whaili po tupe fea ngai man minister lea i le taimi nei. Tau le alava la e le lei le tūlanga o lo iai. Au tau sa ili se CEO ia ma vaenga o le al minister lea. E le lei ono tau sila fia. Ai pei o le li sa iai mo CEO o le vaenga le tangata e swafa ia iuli se pulona. Pio ia rena o lea o lo o whaatino ina ngā ruenga whaasi o temi nei. Ia se ia maua, ia se CEO lata mai, se temi lata mai. Ia, ai o lo o iai le komiti whaapitoa lea. Lea na ta ua ele minister o tupe. O lo iai lea fo i komiti lea o lo lata mtawhaioi lea o le wha maupopo. Mo me o tupe, o applicants, o me avatu mo mana o tuai lea lea ta alonga. Ia, lea la umanino na mata vai isia me awatu te pole mo ero ese CEO de temile nei. Ai o lo iai le komiti o lo latu whaatino ina. Ia ngā ruenga whaat CEO, ia mo le sila fia e lo tātou atnu. Le to tele sau tala ia ngā i tupe fo i mole la kapisa moa. Ai por kalame no o te tama whai o te alu te follow up i le toi ina lea. Na tala noa mai na po ma le leitio e tau o le PSM, Pacific something, I forgot. PSM i New Zealand. Salpo au ki lani e le leitio na. Na whaila le interview o toi ina. Uma foi lá no falando longo interview ia masiri foi le soalo Sueli. E ele fasiva en auto no foi le ma fai tau le tala no ale toina.
On tatou loa le iai, e te le le whawhitauli le tono mea ia. E te le lona whawhitauli lea, aba aile le structure inga o le toi ino le lakapi. Sila to Samoa. Mena ta wailo o te alu na lo aipo wani me whanongolongo po. E te whanongolongo, e ase senga me whalele o lo whaitau o le chapter atoa. Nei ma te senga mena o lo whaitau e te malamalama mai. O la mena le whaitau ina so se interview ar to ina lea. From the beginning till the end, ele misi o te ringa. Ioi. Alu luma sau tua, alu luma o inala. E au maia ia te oele malamalama anga o whea tonu o lo iai. A tilo la le structure ina to ina le ina ka pi. Malonga tau ma whai e structure le malo Samoa, a o ia te ia le malo. Le ai ma se senga. O le ata a toa lea na whai e to ina lo malo Samoa. Lea ua sau i le lakapi. Au tau wa ai fora iai. Le fina wina le toi ina o le taimile nei. Ma le tau mawhai vane atu lea mea, alatu ele sau i, sau su ele, yoe, na step back, get ready, whaile si, whai se pu e oso ai. E le malo lo le toi ina, lea la ua whanongolongo, o le mea mua tau te waa i Samoa. Wala na umina fina ufa peto ina against ile whainga malo te minei. E mo i o le lakapi le whai e mea. A o le winga a toa le fina to ina lakapi. O le whainga malo. E not so much o le lakapi. A o le malo sa. O a lava isi upu mwhapea mai e lofa i whanau o Samoa. Mai alo la interview maso alo. Whai mai tala to ina. Se i vanga nase tai le lofa. Se i vanga nase tai le se whanau refer iai. Refer, langa no na i taua. Se i vanga nase tai e le ai se whanau. E mau ai to inga mawhauwhaunga ia. O le lea lofa i le laka pia le tunu. O tau whau iai. E alua. E eim ma le tamaloa. E eim i le tunu malona tai inga. E le ai ase si mea, e pe fōringa mai e sapo mai whaapele lakapi, but not the rugby. E le o le lakapi. O le bottom line o le mele tam whetro ina lea, e toi foi e whai mataitai o Samoa. Simple as that. O le tala moni lea. Ai sia, o te whaalongo pēr, ma o whaalongo pēr. I ana saunoanga. Mai le o tali mai ai fia me. Ane fai mai se fauta le fauta e tau le ai o se whanau. A o tatu whaarongolongo o whape mai fia me lau mai lea mea lau mai mea against him. Nada. Nothing. Hai le ai ang kala kako aku ue whai ia mea. O le fesilia na fesilia ile pi Samoa por PSM por sa o na lingo le tio. La so fina ngalo la fionga le tai o le tuanga ile so tu le pa. O le o mana o tanga te semale. Musu mai o. Makua i musu mai o to ina. Nga kilo le mele finga vale mai foi la i tasi foi le sa fan president o America. Te tu sa matua ma to ina ya Biden. Ngai lo ia. Ma ai le fale ha onga le fai Joe Biden. Nga advice ila na vanga fa ila na ele Democrat. Le Republican. Nga advice le Republican ia foi ia to ina Biden. Ia ese male la me tatu vai. Vai le utam salomia por to ina o la pea. Ai sia. Nau sita ia o Joe Biden. Ile Republican le to va ai aloha. Ioi. Le to ia se tau fa pea. Ala tatu va ai atu lepa. La tatu va ai atu lepa. Se vai o sina le lauru sina fulu ale la vai fa pea. Ioi. Ole fesilia tu.
La me ringa le fia se ko inga mal la kapi. O le maturity o le tunu. Le ua mana na se sui. 32 years in power. La kapi. Le fatu ile la kapi ia. Toru se fulu lua tau sanga o yeto ina le tono la kapi Samoa. O le ase va inga Samoa i tatu la kapi. O le ase va inga Samoa i le tatu la kapi. I le toru se fulu lua tau sanga. Lua se fulu toru tau sanga o tuila epa i le whainga malo Samoa. 23 years in power. Lua se fulu toru tau sanga. Ai toru se fulu lua tau sanga i le la kapi Samoa lona winga. Na alu to tonu tau ina lea. Ai le i minsta. Ai le i na alu to tonu i le la kapi Samoa. Lai tam fai e alo lana tala. O te le i sau to tonu se la kapi i mea tau por kiki. Ioi. O lona winga o lana tala. I didn't go into the rugby. Whangaina lo tofi pale mia. But he was a minister of finance at the time. So he's still a politician. Ele te taunu sa whai mea ia. Pe a whai o le ua mai o meo wha... Au ila le wha mausalia ila u... na pai marta maro le tonu la kapi. Wha atu to atasi, wha atu maoti. Sui ma le loko. Te wila. Ai vai foi pe o ia ai anga le te wila le na whai e lana whatonunga i whawhine sui umo Samoa. E sui le te wila i o of tino Samoa. That's his. O lana o siana ta whai o na. O siana mea pe o siana mea amatane na. O lana te wila. Whai atu ma le festival le te wila. It's all about him. Yeah. Lea la Samoa a sila tutoa i mea ia. Toru sifulua tau sanga o i to tonu le la kapi Samoa. Le na ua fiu e a naurita malo e a pese. It's about time to leave. Your time is over. You're done with the Samoa la kapi Samoa. We need Samoa, need new bloods. New people. Eoi. Watuai au aitia. Alan mele tulai mai. O le interview lenga uroi. E fai atu i eile le tio le New Zealand po le aso na fina ngalo ua mana na o Samoa e semen. E fai mai le nei tala to ina. Fai mai. Ia. A oaila a mai fai. Ele nga o ulenga fai le fono tele mana o marfon tele o kan tu sar ko kiki ama mulu mai atu lepa na o ulen mana o fon tele na o tata e lo fai meia e ale atua te tonu e Samoa pa wale kangaka pa wale tanga tanta pena ele atua mole la kapi Samoa male atu nu o Samoa ma i ma fofonga vai o le mena o ye o le manatu le HRPP na o la toa tangata filifilia. Na o la toa tangata nta pena ele atua. Including this man here. Na o tuila e pār tangata na ta pena ele atua. O whela o iei. O mai ale malo fato atura ia na whiwhai mea sili mo le atunu. Within 2 years. Compare le toru sfuru lua tau sanga ile la kapi Samoa, ma le lua sfuru toru tau sanga ile as a Prime Minister of Samoa. La le stala tatu te whaia. La le stala Samoa tatu te whaia. O tau ie tonu o le HRPP. La le stala whaia. Matu tele o fia langolango ina on whape matu te whaita ile manu Samoa. O te le fia la atam whaia e sinki ura la utautala. Te le tue mana o whale lau te le atu. Na oa uari. O te le fia langolango ina. Se ia vanga na uaru isturepa. La kapi Samoa. Marta tu atunu Samoa. A whaila tu te langolango ina pea tu le epa.
e fai matangata ta ia le lakapia le tunu. Wo to te tununa, this is the only one. This is the chosen one for the lakapi Samoa, ma le lakapia le tunu. Ia, so fai tau atua le manatu o Veta Arona. Le ai se tasi na te mawhaia o na ave se ina tu le epa, ma le iuni ai ai se fatu o se fast, sau pe mawhai o na ia ave se ina tu le epa, tu te pala ai uma ia tu le epa, o na e whai si pawa o le atua o lo tapua i ai tu le epa. Kou papasu ia wa aila au to sama. Tasi la ia tangata, o a wha o pine i lau tana noa tu i pine a oti la tae otu lepa, o ila e whaia le mele. Pe a wha pela leo whai mena wanga e powerful le atua le iei. O whena whai le powerful, Veta Arona, molo sila fia. The same God who changed him. E mantua mena Veta. Aua la e vai ia lau mau. Lenga leo o tana noa, a whaila e malosi pea le atua le e tatunu. Whawhiwhea la pe a oti tae atu lepa. O ai e whaalango i eisa mo, tu le epa is the only chosen person for Samoa. Pe a whapete ua oti tae au. Tu lau o le whateta inga no te lo whai atu a mea oti, ne ai. What if? Whawhiwhea pe a te i ua oti tae au. La tala o e leo te whai atu pe i siuso lena a mailan tala. Veta Arona. Veta. Lalau tala e whai pe a te umaliu tae au i atu lepa. Le to iese malo Samoa, le to iese la kapi Samoa. Whaavadvalea le manatu. Io, vai. Mele le ia lau tau whaarongonongo pe i lau tautua i ati oe. E vai i atu inga mawhauwhaunga. Vai tele. Langa isea. A ola ina wala au maile atua i atatu. A len tatu whaia Samoa na o tātou ai mawhaina running a Samoa. Na o au ai mawhaina running a le lakapia Samoa. Ai te o woki kai au. La kala Samoa ni mela whai. E valea mawhawhung. E ore le nau le ita matam whai e lango o tangata na mau aisa na pau whalawa. Na whisosoani i lana loan. Na whisosoani na saini le pepa na whaintu ua Samoa. Na watu inga mea ia. O tua inga isi usia leina pele isi tangata, le isi tangata. Io ina ua hopeless. So o lala mena whai, he turned around, look for some help. O lala mena whai, ai a whai la tu le epa was helping you or somebody else, or somebody. Pau lala mena, ti ngana ilo e le tangata e se le mele whai tu le epa. Ai lango ia isa, because tu le epa did him a favor. To the epa did that person a huge favor. Yeah. Vai, o sia por kalame. Ele fato a whapea tula o tone i le masina por tausanga. Just 7 years. 5 years, more than 5 years, o la o tone ale ava. Ele i mai tele o te le play around i tu inga mea. Awa no whai atu te le whewhea po inga ke lo kāu i mea. Ke le popore se mea. Ke le whewhe se mea. Pe loka pea, po latu inga whewhea iai. I don't give a damn. Ai mo o tau uma e muli pongisa. Leo whai tua le whate te inga. I lo fina ngalo, maro ma whawhau. Tau te whai mai neila e le aise si ave se tu le epa ona na o tu le epa e powerful le tua le yo. But let me tell you, the same God, that same powerful God, le tua lava na ave se tu le epa. Male tai yo le malo. So ia la ko ke vale umi. Yo. So ia tu te vale the same God. God said enough is enough. Yeah. Enough is enough for you to lepa. It's simple as that. Ele valea le atua o Samoa. Langa ele se atua o tu le pana uia. That same God o le atua o Israel, o le atua o Farani, o le atua o New Zealand, o le atua o Sapaota, o le atua fo o Samoa.
E le whapela la vai atua le atua Samoa. O le a pa uifo i le loloto Samoa. Ai no whanau le atua langa isa. So le, o le natura o le atua le tau te tonu iai. God is love. O le atua, o le alofa la vai. I le vai atua la le atua, o le a mangoto Samoa, ono tu le pa. Atua tu le pa fai. E oi. Le whala la ko mai whaiminga aku le epa whainga raninga le la kapi Samoa. Kou ke valea. Kou ke valea. A o ki la kai o aila mwhainga la e whaile la kapi Samoa. Wala ia. Wanti la ia. Vai o elementary na kako. Kwa vai ia. Ioi. La ko mai ngai mawhapet. La ko mai a sapai a lea one and only person. Ele oni e tangata le atunu o Samoa. Fia mau tangata o umanta pena ele atua. Ka penga ele kua fia me. Ta penga ele kua ia lauri. Ka penga ele kua olo. Ka pena ele atua. Mings ka uma mai lato. Wa le tala na fai. Kou ke o i fia kou ke rofi se malo. Wala. O le ale kala a fai. So ia le vale lea umi. So ia le vale lea umi. Mea ngai ka ule umi o wha vale valea. Ma fau le natura mea. Leo te vai atu. Po ia le PhD o le lalolangi. Ke kala ngolo i te mala malama le natura o le atua. Ma le natura o le tangata soifua. E siro i lau vai. Mo i ala tala le whai atu. Po ai le PhD o ai ka maurunga whailonga. Me whana le no whina whapea. Leo te whai atu. Tau te whina whai meo tula epa e ai maurunga lo na soifua o ina mana. Ai aho ki la kai au la me whai. Se atua e whata topen to e sua se sau e te lor me tau te pena leo te pese so atu ai. Natura fo ile na o le atua le tau o le atua ta pena. O le atua na te tapena mea le lei molea. Mo lana tangata na fai. Ele se atua fai lan tangata fai le toe lafor tangata le ai. E ala na pa ur tangata le malaia. O le tangata la vaia. O le atua la vaia na fai tangata. Le fai mai ea. Na te whaasusulu lo na la i le malama. Na te whaasusulu le amio tonu. E whaasusulu fo lo na la i le tangata amio leanga. E whaatō le timu i lea malea, whaatō fo le timu same. But at the end of the day, whai mai a. O te alofa i le tangata na te whaia lona whinangalo. E saua le whai unga e maha vai mea. E manga lua le ala. E vā piapi le ala i e la tu te whaia le whinangalo. E vā tele le ala ia i lato. Vai se le mali. Tanga o ne whaafso o tai mea nei. Na ilo ila ia le mele te tanu atu. O le atua na te amai na te whaatō le timu, na te whaasusuru le la. To anybody. Peke a mia valea, peke a mia lelei, e whaasusuru le atua. But at the end of the day, o le atua na te whaia, le mesili mo ai, mo le na te whaia lona finangalo. Full stop. Mea nā leino whai atu. E oa i le atua na whaia oe mau. E le kuwai lua. E le eise meta o se tū o ngā tatonu. He lua le mea pa te sau at whai unga. Le ala e maanga lua. E lua lava i tua i ngā tangata. E vā iti le me e ui ai le tangata, e vā tele le me ui ai le atuea. Le ala le whale aonga mo oima. O wheo i e tū o ngā tatonu ai. Isea. Le anga o le saolotonga le atua na o mai ate oe. O lona winga. E leo le atua la lenta to ui le vā iti. E leo le atua foi a lenta to ui le vā tele. It's us. It's you and me. O tā tau lava. E halim tā uprisili. Ai o tatu fai tau fai matuspa ia le sele fai matuspa ia e vai tira wala le ai tau te vai le au te lenga o mea
So le. Mena le no fai atu. Mea tau whi au whatu stala. E te alu loa interview Yesu. Wa haisi pau te aro interview satani. Pato le naturo mea. Fai maia, ile fe au whatu stala. E te tauana e aru umai vaenga e lua. Pele ai sau me mo e satani. E te tauana e aru interview satani. Aisea, o lou wala awinga na mau ile lalolangi. Ia whaia, al whate te inga leo avatu. E alu interview Yesu. La lesi pau i koe alu interview se sia mea. O mea uma e maua i a Yesu. E sao pese. E sao pese. O wala tu te o mai fai mai o le atua o tuila epa e malosi. O le atua o tuila epa e afuana nofo tuila epa i. Fo i le atua na le matani. Wa au ta uala i le mea tuila epa ren fai. O le makua la wale lo altala sone. E oi. Fo i le fai atu lo tala fa pea. Usually refer to ina le tala iai. O tai uma e mai le atua. E fai atu lo se tala fo i le autura i mai to ina i le. E fai atu lo se tala fa pea le tala. Wa ai auto. Malana faula inga tuspa ia leita lani o to ina. Maua lunga fa pea. Vai oto. O upor tusi ia a maile mau le. O tai uma maile nganga o le atua ia. O tai uma e maile atua ia. Le ala ole koe kai. Lan me ole pesen melea. E musu e fas e refer me ia fia me leo fa mertuspa ia o tai o samo temne. Ai musu koe quote si mesia. E wala ia. Ese sele mele o te ava bautu ai. E oi. Ese se. Tango, if I put myself in somebody's, o quero interview Yesu. E fulfill i la interview. Ya Yesu. E uma i manao o la fai interview. Nobody else. E oi. E uma i ya Yesu. But, o lo tatou wala awina to wala au whaare tangata soifua ma tangata ola. E te taua o na interview uma i tua tupe. A leo te whai atu. Tau te olo le reality e ngata mea ia Yesu. Wa isi pau e koe alu e mau mea satani. Nada. E oi. E alu la interview mua satani. Pa wale mea te au. O tuaina uma interview satani, so walu ia Yesu. La ka mole i pepelo satani. E mua taru ia Yesu. E wha malieina. E te wha pea e lo loto o ele tangata le tustala. Oh, this is enough. And enough is enough. Ea. E sao. Pese se. Ia le na. O esi a wole na sau nifai me ia latu sesi po, ila sesi alatu e se tu lepa. Ia. Ele lei. Pe a ave ese se tangata soifua. Ai leanga pe a ave ese le atua. La umori mau leo te fai atu. O le ave senga le na ave ese nei tu le epa male malo. Ave ese le atua. Tova aila ele mata ngā o le ave senga. Ave ese a matua tu mauraloa. Abe esa matua le loar tu o iai. E oi. Ana fa pena na abe se lungo le fainga palota. E le matanga fa pea. Ua matanga. E fiu e tau mawhai. Mai le le. Fesi le ton po le mana o le maturity o sa mo mana te aru ese. Teu ese uma mana komiti. Ai no fo mata mai falo mavaenga titi mai tafua. Ta mai church la tu. Me ia tangata na o le tapipi o le afi o fast. E lai la te lo le ia le se me e oi. Ai vai le tala le la fai atu.
Pe sao pe se me o lo tau fai e tonu I. O le upu le wha matala I le iuni la kapi ato Samoa. For so many years. Le se tupe. Ua ngau le la kapi e Samoa. Pe sao la menga ko ke whaia. Pe se. O le upu whai ngō fia. O ese. Se isu e ni stangata. E mawhai na latu ave se le upu o le ngau. Ia manlosa ili tupe. Na fesili foi lana po. Tasile me matu ia la falongo. Na fesili pe ise nga o matai Samoa ia la tu te. Lea la tu te langolango ina ia. Lea le o to o tumo. Fesili ele ti ole ni se la se. Ise nga o le laukama makai le fa. A sautala. Oka se mauanga. Ai langa mako ke le whamakala kua, ko whauta o tau Samoa. Oka se aonga. Ai langa o te le whamatala, mako ke le whamatala tua o ngā o tamano. No fo le whamatala. O ai na iei mea. E mawhai ana no fo ia ma whamatala I lona taimi. Whai mai tau ai malauli Michael Jones. Ua tangi atu Michael Jones I le au lakapi le moana. Ua mo o mia le moana stupe. Wala au lo I malola. Le alantala. Au mai I te malo le tupe. E whai ele moana. Ta alo I male drua afiki. Le au afiki. Le drua male moana Pacific. Ele ni au tala ele tete o lo tala I whamtala. The problem is. O ye whaila ilang kama o to mo. Mai se ta alo le moana Pacific. Ele se au Samoa atona o ia. Male drua o le au fiti. Ai whawhewhela na au Samoa. O le iai hi e tutono on melea. Whawhewhela au maikala pepelo whapenge. Lala mele koe kangi ilang kama. To e mai se sivaenga. To e mai se sivaenga I se I na wa. A lea na tusi lan ta mai whaaleanga I ele malo fo. To e whaaleanga I ele malo o tunai mai nei. Ai le whamtala mai lala le tari alan taman whaiatu iaia. O le whaiunga o le aso nei mea uma stui pe whawhomai. Ma lielo whingano. Ia e sila fia. E le na o oe se tangata e tapena e le atua. Le na whai atu, le na whai mai ia le taitai o le karisi katoliku. O ma le lein whai atu lau sunga. Tu le epa. Tapena sesi. E la e taitai le malo. Ai whai atu lau tala. Le ai maseisia. A te loa, ana o au la le taitai o le sunga le te mina. O yo lan mafofo e. Nga o erka ka penga ile kua mo le kunguni. Eo e. O pa i to inan fen mena. Ana whai atu whapena whai no iei. O ia ala li tulep. O no wingo le mga kua o nga o erka nga ka penga ile kua. O arka o tala fe tau ia le mwhai koe nga mea. Ta tau nei Samoa. Whai ere tana lea. Tui lepa. E le onge tangata le atua o Samoa. E fia se lau tangata ta pena ele atua mola na la kapi. Mai na tau mai whai mai ele. O ailan ta pena fia me manato. Who did? Waila iam tau tian mea. Leanga tau tia mai to tono o tangata lava ia. E fina woti. E fi nau lona lava mawhau ma lona loto na o ia. Ia e. Tu te loa. Ia e. Kalo sia. O te le lango ina ia le me o lo whai di tim nei. O lo whape o lo le lango ina o le man Samoa. Ai o te le lango ina tangata o lo whaia. Ia e. O te le lango ina tu le epa mai la tau o lo whaia. Vai le atar ta malo an whata vale mai nei. Te le loto malo pe sa whata vale polo momoa. Nā fwere ta ula u whata vale polo. Le rolling pole, se la le ka ula ngā fwere kalonga. Ke loto malo pe sa whata vale polo momoa. Ma le whata vale mai ngā langa polo lea. Momoa avela na tusi, momoa alu lungo le ea lea.
le ngau o le inga kapi. Whauta o tau i le ele e lea o mena whai. A le mo li mau i a minstau ta alonga, mana minstau tupe. To a watu nei a lau request. Wa ta puni tusi le malo, wa ta pena le si fulua masina. Ewa e. Tu mam namala. Io te lupe sai le au poli nga sa moto ina. Ma sia polo, le polo fata vale le mele. Na mua attacker to ina ia le fa sau lunga o penga te fai langi. Ua le ai se tupe, o le aleo o le tua le mansamua. Malana tusina ave, ilana tamo sto. Stream sto. Ai moli mai ai. O ato ele leia fai mai la toisa ili tupe. Te vai ai por kiki ele elea very childish. Ta mai titi le mautsurungo le ie le mafau e fai eto inga mea. La me le ku mau lo langa upu o le skupe. La le fa pe o io tamalo te tatasi. La me le ku mau lo langa upu o le. O le ale to e faia. La le o le tua i Samoa i Peretania. E le mafaino na faia. E vai le fu o mai si tala fai me o talia me le na kapi le tusi ia. Tatu o ia fa pena langa o o tala monia. E fuar to e fai o su nga tupe ia ma to e fa wau le tua le. E lo tali lo tusi na mai. Mai si la fia le tu de ele o lo le tua le. O le black mark le na ia o ma fa wau. Ele o lo le tua le ale au. O lona tumuai e pa u iai mea. E fifi iai i lona tumuai mea. Ia se tatu talitalia, tatu tatalo i le mea o tam fai fai. Talo sia su ngā tupe alo mwhanau. Leo te tala no atua uia. I'm not talking for the sake of somebody else. For me, myself, and I. O leo te tala no atu. O te le langolango ina su ngā tupe le so. O na o te le talia ina tangata o lo no nofo mai pea i le lakapi e Samoa. E o foi lá ile awali ia ta alo ta matua ile au. A fisiringia le foi lá o fisiringia fai mai le ni o mato sao mato nei ta matuai. Ni sao a me yang fai ku ngai ku. E te sira fia tu lepa. O tele ia lo sem Samoa. O lo o au o tuala karonita o maliu o waya a pelu ta i fong tau fusi sa lesa to ono mato wangalo ya chau including myself o mato wa tangata mua na faia ia meio leo i tua mato i savai fai ai ia meio i training sia Matou sauna le kapi temi o talavou. Matou i vai pouli, matou i le tuatane. Le matou ngā duenga na sa fai. E le titi. Ai le ngima kukupe ngā mauai. Ngā alfafanga o matou, malipasi se le vaa, yo e lele le vaa lele. Paungal me ngama wa yente me tasi na ma fele to se silva le vale le light for le mai pia I mot to pick up ile o ma u to rua ma u na tuina ele ni nga luenga lana fai atulep ele ni nga luenga ye fai atu nei le nei atu no ele ni nga luenga ma to tupe na ave itama fa tolu na fai ele ni nga luenga I went to on tell
Veta arona. Ia, si o fai tau pea, le fai mai veta. Tula epa, oe tula epa stoina. Ai fe ai nai lua swafa. E tuu ia o le tou a inga sa tula epa, malo lava le foai, malo tatu mansa mo i lausu. Veta, o tele ita lausunga, mai o tele fet fusi tala maswa i lausunga. O te leita fo ia tulepa, ai ala no whapea ma ua wau whapea i to ina veta. Nanga o leta ma whai e selfish, leta ma whai to ina whaamalie lo na finangalo, whaamalie lo na loto, le abele pasi le polo, le abele avano isi tangata tapena ele atua, e sa au veta. Mela no whai atu whapea. Ai leo seisi ame o te le whale angare to ina. Na ona o tu watu ai au tawha. Isi tangata ia o tapena le atua. E le onge tangata le atua. E le onge tangata le atua. Talosia veta, talosia o e malamlama mele o te tamwhaituai. O te le ita i se tule epa. O te ita i ana me whai. O te ita i ana me whai, o te le ita i le tangata. A fasili o a miongai. O a mionga tangata. E se sefo ila tala pe o te ita i le amio. Langa o le amio ai. O le amio o le tangata. E le se amio a se solfanua po se amio se... O le amio o le tangata. So e alu sao ala i le tangata le upu martala. Langa fo tu le pa fo ina whai le tala ia. E whai atu ia ila na ngangana e ngangana i le atunua whai mai. O le o te whai i le amio. Se tau whauta o tau ia i le tangata ta alo i le mawhauwhau. Ai le talo la ia te ulanga oa. Ele leite le lo fai tau le mawhauwhau. O la talo la saula le tala fai mai e le ita i tangata, a ita i le amio o tangata. A o ai e le amionga le amio lea. E amio se mai le pe amio se solfanua. A amio le tangata. E whaatino le tangata le amio lea. Ina ua whai atu ele whai news, o le fia le atunu ula unga ngana e whai le atunu. So ona talafo au upu mautala i le atunu. E whai meritala, te leo whai tangata. O leo te whai le amio. Whauta uto le ele leo le porkiki. O ai e amio ia. E ku akur ngaka o leo e kongu le amio, a whai me ele ikar ngaka ikar, a le amio ai. Se amio se solfanua. Ia na. So ia tatu te whaapio pio ma oi pionga tatu upu matala. Tu sa o tatu tala manino i malam. Whaftai ai si o tua fine po si o ia veta le anta arona. O te leita ia te oi, o te leita ia tulepa. Ai o te le fia ia na mionga. Lea na te a mio i nailo na tangata. Ta u se ma ta u valea i nailo na tangata. Aisia, ona o a mionga o lo i totonu ia te ia. Whaasese ana mionga, whaasese ana ngangana, whaasese e ona winga, lona tangata. Aisia, langa e tia mai lor tangata ola. Ina ua ona whai. That's a dead body. E tia mai toi o le tino, na o le tingi tangata. Tangata oti. It's an empty vessel. It's an empty person. Ai ina ua, na manavalo i eile ola. Na manavalo i eile manava ola. Na manavalo i eile anganga ola. Na manavalo i eile matangi ola. Nang ole upu nā le e Peru, e afua e o te tanoto. Ole aling ora upu, ruak. Ole manava ola. Ole matangi, ole anganga ola. Tutusa pa wai upu nā tolu. A ta tia mai lai tangata. Ora tangata oti. Ora tangata oti. Le eise whai ai ola, le eise anganga ola, le eise matangi ola, le eise... Ala. E manga ola o tula e pae leipor whapea tatu. Ai atua e le whesao. Ka kou kanga whioki. Kau ke whioki a kau ke whioa i whioki. E te whialua i oti e lunga ele. Tula e pae. And so am I. So are we. All of us. O tātou tangata whioti lunga whanga ele. Isia,
Ale no fatu le upula. Tolu wingo le upula le rua. Matangi, mana vaola, ma le nganga ola. Ia e. Upu e peru e tutusa pa wai mena e lua. Mena e tolu. Tā ua a. Tā ua a. Ia e. Uangi whaia ka kumukanga ka whioki. Whiawai whioki. Le aisi nganga ola. Hoki le nganga. Ia e. Stui. Lau so atu ale i lau fionga. Te tai o le tuangai. Tu le laka pi se si o tapena e le atua. Tu le laka pi i se si. Mai na tau wha au leo, le kau wha au leo, le kau wha au leo, le fui oe. Ina o e whai inga le palota. Ai tu mai fui whai mai e le ai o le. Yo e. Tu o mai au leo ua tai le mea. Whea alua i a tuala. Wha amalie o le pikia o e tuala. Lo le tuala. A to e tu ma lo mai oto. Ka lo fai a Samoa. Ka uva lea koe malonga sui. Mena na lai. So he decided to go to the right side. E sao pese se tu lepa. Ma uto umai ale. Mai foi lau te lo fale anga tu lama. Nei ma se upu tau fale anga mamulu atu. Lau te lecta. Lau te lecta. Ne lecta ku tatu e sao pese se. Le avatu sa o le tala. E oe. Le avatu sa o le tala. Ma lie lo fina ngalo. Wa umalo taimi. Ele ia se taimi fo le na e nofo na oilo wa fea pito lunga. Pe te moi le po fai sau miti. Ele ia se taimi na musu ia o ele nganga le te fai atu. Ele ia se taimi. Ele taimi ele ia sina taimi na e alu lo wa fea o pito lunga. Ma e mafuta ina oe. Ele ia se taimi na tau tai ai lo taringa lo fofonga. Ise leo i titi. Isi tama i leo i titi tau le langona. Mana tua. E leo te tele atu leo le lalolangi. Ai whanongono la si tama i leo. Te lo au anu ne whailau hearing test o ngā ruenga. E a maile meo te tanga o omi. O omi whapea. E a matara pip pip. Leo kele. I mai i o omi. I mai i. Pip pip. Pip pip. Pip pip. Pip pip. Se ia o te rola mena o whaia. I oe. Se ia o an ta whaalonga tu lo kalinga lea. Ai ai ala lo kalinga a whape kau lela. Ngonga se me lo kalinga kamukau. Makua lea ia se me. Ngau kanga rola ia lea vaile kaimi le vā. Pip pip. Pip pip. Wam tua i lela ngona. Ai o omia se au whainga. O omia se au whainga. Ki nganga lela ngona. Ai o omia. Ua whaile palafu le mea. Tarusia. Awan i whapena. E lela ngona lo se mea. Awar koe o mea mea. Ewa. Pea e alu te lo o tōna e masanina o e whaile mea o le hearing test. I ngā masanina o alu e whaila o vision, visual test whaile. I teimi uma o te toe fo i tonu ngā luanga. Ewa. Ia, o te alu fo i whaile whi au vai tu tonu. Tato uma. Ewa i nā mea uma. Saule tester ka malo ki lingi va solo nei se temi ne fale tonu for so many years no fainga runga io con le field de ia afia o se meka o se drug test so se me io na ta ua na ne me a faila tu le pa e tele ilangona sina leo la titi fa pena lono winga o silence la le tu ya we lona winga o leo fa petu le tu wa lava lona ngatu le pa wa lava pasile me se stangata tu se si me o a o lo tu e fia ma afeta ngata o lo tu nu tu le pa pe fa pe o lo tu o te tapena ina fia e fai ta wafeta ngata sa mo tu le pa o te tapena ina so e fai la kapi e malolo alo tartar no le malo matua yo le peto le suto ma fa peto va tu le se futa usanga ma o te soi fuai vai le me matango fie me mana ia mena
Ia. Ai leo le tau mawhai atu lava tau mawhai. Leo te watua ia Joe Biden o le nei atu nuu. Ngā whai atu o le vanga. Me ia tua ta maro le tu vai. Usi tai le lei. Usi tai le lei. Tu ai pe Donald Trump la tu ia pe fa pena ia Donald Trump. Tenia si pole le vala au le tu ia Donald Trump ia mata i Kamala. Ia male palota nei tu. Ai o tu arto ina io e famole mole. Be like Mike. Pero come sorvo ile nei a TV and yet no como Michael Jordan. Be like Mike. Be like Biden. Na tu watua ma le to sauro le to nono e lunga le to fina vale. Ia. Le a tarta tu peselea. Vai tu foi. Tasi lua tolu pa to fa mata pu ia u te fita noina. Mai le uma lava la utana noa i le vanga mu o le kapisa mo. Ia pe a uma ia le tatu peselea. Usi mai fa fo.
o si toi ina o eni hanken a whalau mā venga. Ke le fu i sao le nei toi ina i le whainga malo te suila manua. Ngata i lea i tutonu le whare pai pai ia whea ngai ma le nei atunu. Au nao ngā whalau mā venga eni hanken. Ua po silia nei le lua tau sanga talu o na tu ua le mawhatanga maainga. Mai seo lana tautua matavela. I le whainga malo te suila manua. I le whare pai pai whea ngai ma le nei atunu. O tai au ngā, tai le lei. Tele se me le lei fu ina whai le nei tai. O te manatua lava le fua, i tai di sisi ngā fua, te mi o soi fua i le fionga ia loa. Le ngalo ia tiao. Na sau waila to ina o wharau mawanga o ia o le spese, sau wala au lia wha le special guest, i le tapu ninga o le fua i tai i Los Angeles. A o le se ele na ia Samoa ma le Samoa utasi. O le tami lava o lo i lalo o le vanga ua ta ua o le ngalo ia tiao. Pele ia nu o matai o ngalo ia tiao le ngoa sa whai ngoa ile. O ola le temi o le closing o le sonai. Au mau tu ama mau popo mea le closing. O uma le sonai mulmulia. Na watu ai fita o le malo. Foi la tau sa serve, sai le force, sai le service. Tolu. Watu o fua ale malo tele. Ia ma le fua ai foi. Whainga malo tula manua. Ia ma le fua sa mo tutu tasi. O le winga o la utala. O le na batula. E le tuta matau le fua ale malo tele. So ai ma le fua ale territory. Ai mulmuli le fua ale malo tuto tasi. O inano o ile nganga fu o le toina ona o le toina fu ia matau le fu o loa sai tonu fu o le service fa pena fu ila fa le mavenga. Na lana fa sa o e fa le mavenga. Le tūlanga o flags o fua. Tūlunga fa le mavenga fa mailantala. O whainga o tutuila manua. Same o le vaenga o Amerika. O le territory o Amerika. Lono winga. Mo mua le fua o le malo tele. So o ai, ma le fua o le malo tuto atasi. O lono winga le fa maina to ina, e level fa atasi le malo tele, ma malo pele, titi le malo a tuto atasi. I fa fusenganga o malo lo langi. Tasi lana fa la onga le lei, no maua. No maua foi le i lea foi tai. Ia ma le vii o lo latu a fionga. E mua le fua o le malo tele, so o le tuto atasi, ia e mulmuli le vaenga o le malo tele po lana territory. Whafonga mai foi tatou, le ai o leo seisi la vaitu, ia manino wha malam maina, ia ele ia sesino na wha malam maina, ia o le fionga, le whaipule, ia o le vatausanga o lo itono le whale, o le whapaipai. Ia ma le vii o le fionga o leone, ia se le matangofie. Matangofie le whanongonongo. O tau fo ia mai leone, ia vai o tau uma ia mai tutuila manua, whamole mole. O le inei pula mapulu. Tango tu esu e mai ia numera, whamole mole, vala au numera ia. E maua iai ia le tamaitai o vea so tango esu e atupo fele me o iai no tusia ile afo. Ia foi numero de telefone. Ia lena te ua le le ai ele o i si. Fa mole pulu mapula. Leo e nei to ina. Fa mole. Tatou mai tutuila manua. Po oe foi te sa malo tuto tasi. Io e. Ma ai po fer mena o fai ai
ia tautalanga nei to ina o iai tu to me se yo sa mo fai to me sa mo a le ni sto ina masi nei to ina o lango tu se pe tele palota i sa mo a le te nei o lango nei to ina na ola ua le nei a ele o nei ko vanda ma se ko vanda te nei lai sa mo a o le nei to ina se o iai o lango la fo iai se tupe pe limas futala ia te motiva se limas fu e te motiva se lautala melea ia le atunu ue fa maru atu o le loa o noti na tusi atu ai ngo te mai o vea mole ia ai o ila tona fa sota iane vai po fena o sketo ina to ina nei vai aso eu te le lofa palale umi nei tautuana ma utou nei to ina o la fo ye se tupe fa mole ia te le lopo le asau fa palangi te fa palangi le upule la fa tu le faitio e mau ai le melele te lo te vai le upo le tio ti oi ia oi se ale tio ile o le tio ngai ke mafau i te nei al upo le tio ia oi se ale kio sa wele ma upo le faitio fe mai upuna la se ufa palangi o ma faitio criticize if it tau now if it tau the criticize is na upu e tau fa palangi le upu le te fai tua o le tio po le fai tio se ufa palangi na te fa palangi mai le upu na fa mon mole paulo le upu te tau roa u e tala fe ngai o le criticism na la tau mo le sau mo fautuanga e mau melele o le constructive criticism ia pe la una fa palangi le upu le faitio wana no tala no le upu le criticism le constructive criticism tasile me o le faitio ai e tu le epa io e tu le epa ia a mission matone like myself ia tati ia la letter no ia si tamatu ai o tu se tasile na upu le fa nga tu le epa ia tau o le criticism na o faitio tu ia si tamatu ai o le a le lau tam fai mai saur fe au ia tau wanga o fai ki o ale ai masa o me tasi e faia io ya le o fai atu mali te le la foto se tu per me o fai le so o te matu ai o te e la vai e a fu lo te ona o ila to o lo vai me to tino ia tatu tunu io mai o te fai atu lau tala le tala moni le fai atu le tatu tele o fesili alo mafau ino o whanongo longon interview le po ma le PMS radio ngā makua i tau tino e ta malo alo na te tino ka maro nga musu elu ese kwa i musu mai osole ngai va ile ai kukusa le le musu le ese malaka pi ma le musu elu ese ma tofi pale mio samo me le na ite tava perto ina ma fai na upuleanga nga le malo ale mera le ngai e va lea toi mana followers ia le na la upu muri i le melo la kapio o eselo oi umana faia unga luenga fata matuai tulepa umana tele unga luenga fata matuai ole au
O te lelo foi pe le se io o isi tamata alo. O le si foi o tala fai tamatu ai o le au. Mataulia, o isi tama. Ele care, ele popole. They don't even care. Aisia, langa ila tu te le lalo mea ia. Pauan mea o umalona taimi, oma, full stop. Ese la tama. Ese o isi tu ngata e latu New Zealand. O isi ngata latu New Zealand. O isi ngata sa mai tuasa. Uma haruna ia whanau mamanga. Ele tu popole mea ia. Ole mea mauti noa lafa. Ole mea leo te fia sa ilia. O fea tonu o nofo mawai le loto tu le epa fea ngai ma le nofo. Aba ai, chile tolu se furu lua tausanga. O nofo le laka pisa moa. Se lua se furu tolu tausanga longa winga. E iwa tausanga e a foi. E nofo e to ina le laka pisa moa. Fato a fai ma tai o Samoa. To a fai ma Prestene. Sorry, to a fai ma pale mia. Iwa tausanga. Talu ona tai le laka pi. To a fai ma pale mia. A fai mai la lantala. O te le ialu te tonu se whapokiki na usau te tonu o ia o le tai o le uni laka pi a pia i sifo. Le a mai le malisi ma. Pe ia o vale le wha ilantala. Na sau te tonu o sea. Na sau te tonu o le minsta o tupe. O ia, one of the politicians. Ewa e. Le wana au mai e te tonu mea porokiki te tonu for 32 years. Na sauro lelo te malo leo. Sauro leo tu lepa. Va vanele mea. Fatuto tasi tu maoti. So, e noforo sauro li pale mea o Samoa. E tai a Samoa. Toi o whapele la kapi e Samoa. Kako kilo kokoa i mea ia. I lole lei. O le la kapi o le fatu o tangata Samoa. O le mea o le I o I mata. O le tangata Samoa. O lana whainga malo, malana lakapi, malana ekalesia. Ba ai foi la ili whasiusiu mata o to ina ekalesia. Na. O whainga malo, o lakapi. O lakapi, o whainga malo. O le ala le tala tatu la whainga. O le a le tala tatu sa mo la whainga, I whainga whapenge. Al mena na le no o tele talia ina le fai mai o le tatu whainga malo o le o whamaoti, o pisinisi. No matter what, it's under your umbrella as a government of Samoa. Musu iai, fai iai se tala. Ewa. Lua tesi ma le lima, le tupe, manino, na whaasee iai, mo ta longa uma a Samoa. Pasia tu I le malo. Lena no fun faleanga o tapunia ia le sifa malana io. A lena tau tino tanone. Tolu se la wafe. Mai le luas fu lima ma le 2.5 millions lea. E lua e tolu se la wafe le tupe le lakapi itself. Na mawai lona winga. Le e foringa mai pe afua I tele o ta longa a Samoa. Pe ia lona lakapi fo le na pito tele lana fo. Na vai le toina le na fesili la se tupe e nga fatia I Samoa ile tau sanga e tasi na vai la ile ole na fai mail tala e se furulua ile 15 millions 12 to 15 millions le tupe e se vai le lakapi Samoa ile tau sanga e fa tino ai na ngaluanga uma lono winga to tongi e lau whainga luenga, to tongi e tamata alo, a watene, development squad, o fusuanga, ma ta alonga umma Samoa. Ioi. A whaila se furu 5 miliona, toe au mai manatala, o le afor su 5 miliona, e to tongi e le IRP. A whaila, le ala le afor o le suma 5, fitu ma le afa. Alu watu le malo, tu iei se lua pe 3 miliona pe fia le malo. Toe le fia, toe 5 miliona. Ele mawhaila ele afoi, ele lakapi Samoa, na sa ili le 5 miliona lea. Wale watu I titia le tele tupe.
Pe a fai la o lea ele lei me tau matematika ma foi numera. A lea o pe una fa vai atu. E fika I lunga o ana figures na o mai na po. Se furu lua le suli miliona e ngā fatia ai le la kapisa mo I tau sanga te tasi. O le afa le suli miliona po le afa sulu miliona e au mai e fa tupe mai ele IRP. A lot of money. Afa peo le warafe mai 12 to 15 ta amata la sulua. La afa sulua 1 miliona. Failana na fasili le malo au mai le malo 2 to 3 millions. Toto e lola iela le tolu miliona. O ala me fai ala vanga ye fai. Fica mai la tatu nampa siero te fatu. Le af sosoani le malo, sosoani le foi. Le IRP tu ititia foi numera ile tolu miliona. Ile 5 miliona. Ina uman sosoani le malo, sosoani le IRP. Wala pa ora vanga ino foi ISS. Ele mfanga la kusa ilir ko miliona. Ele mafanga la kusa ilia la ngalo ma oti mai nga manino le men po foi numera e se vai ia le la kapisa mo. Se furu lua ile se furu malilima miliona. 12 to 15 millions. Sir malio ne yasoa. Ka fiola e ele taimi foi ele taimi o luma nai. E o 8 miliona to toni o tanto fainga lunga. Moni ala utala le fai. Pe a fua ile lalo langi malona fa nga solonga. Ma tu foi meni o feita wafe tu pe tongi tata. Avele le uta tu tarno miliona pe ole me fua kala ngo miliona. O la u te vanga muli o fatu tarno melia. Ona ua fa manino tu lepa. Ile tarno anga ma li o sioeli. Se full facilisa o ye sioeli. La u sungele. E fia la se tupe te sila fia la fionga le te fono. E ngā fatia ai, ngā ruenga uma, ngā ruenga fai, ale manu Samoa, male la kapi Samoa, ile tau sanga etasi. Tali toina, se furu lua, ile se furu male 5 miliona. Ono le fai mai, ai a watu o lea tupe atoa, e afa o le tupe, e to tongi atu ele IRP. Lea lai manino e iai le sao o le malo. Vai tune. O lea lai iai le left over tupe ia. Sita mai mea lai titi ale tutoe. Ai vai le futoe apa mai le malo. Le futoe apa mai tangata anu. E su e atu tangata anu. Le ainto tusi sponsorship em fento ave company tele. Pero no avatua fa ta inga le. Awane I faonga le mele o avatua. A mai sa to tusi tamata alo la tunu nei America. Te nane la tu se la wa fe to tama. Te lele value tupe. Na tu watu e to ta fatu lepa fa nga si mele tu lo ta tu ai nei America ro ta alo la tu ta. Mana o mia so soni. Ale tunu. Tau te fiu sa ili tupe ina. Te manga fuku atu tuila fatu atau mo tuisi tupe langa o le rate o le tupe. Ai o mea yo tau whaia. A o tau no nofo me tona. Sa ili mai New Zealand, sa ili mai Australia, sa ili mai America. O ni au tau. Ai lo sanga tau nofo lava. Se yo a ina whai mai tāle teimi o le World Cup after atu filosofi whai. O fatu foi la ia. Ele lele lo tala noa tu fapea. Ina ia mawhai e Samoa. Ona manino lo tu fonga. Awangi ipopoko. Ngā leo mai atam whai radiothon ma mea whap. Nefa uko so e kupe me le malo. O ele malo, tangata no. Leo a whai le part le malo. The government of Samoa. Whai le part. Ale IRP. Ale a kau kingoa. O le afa su 5 miliona. E to tongi mai ele IRP. Le foi la to tongi le vai ngana malo. O ala me ala ko fai. Ale me sili na matuai. O le include tai le tupe le sfuli miliona le. Ma tupe to tongi ai la tau tangata ia. Ko fa uka la uko ia.
O tau whaauta la tātou sa mo iai. Whaauta tātou la tunu. Makaukia. E matautia. Fura whatu sa mo e le vale la tunu. O tau whafonga mai lai la porkala mene e fiafi. Whai mai tula e pa na fesili, e fiari tula e pa se tupe ngā whatia i e lakapi Samoa, ia le. Lakapi Samoa itself, e lo tā ua lawa te si mea. Lakapi Samoa e au fiaisi, au teine, whai mai tula e pa sfurulua i sfurulima miliona. E le niafe. Toi fesili e latu tali, o le afo le tupe lea, po le alawa le amount, 12 or 15 millions, e to tongi atu e le IRP. O e su e por kalamena, nene toi alo to ina, na e sau uma wha matala uma maina. Ioi. E sao a unga tolo ai, e sao la utana. O e wha longo le por kalamena msioeli, na toi wha mata, uma sioeli, o le por kalamele ma le PMS radio i to tonu o New Zealand. Whanongo longo le lei ai, manino le lei ai. Fesili, saule tali, sfurulua suli miliona. To tongi le afa e le afoi. Ale o tatu motinoa. E to tongi foi e le malo. 2.5, 3 millions. Ioi. Tu pelalia. E to tongi e tangata la tole no foi kongo le poa. To tongi e man CEO. To tongi e man te telefono. To tongi e man fai lautusi. To tongi uma tanta ia. O ala la ko me e fai. E le se la ko ngalu nga fai se su se me ia fa a ko le total amount le o ka mai. Su 5 miliona. O ala la ko me fai. Le o tu ti le amount. Mai er 5 miliona. Ile to e tolu ile 5 miliona. Ele fai na la ko su ergo pere. Se ka ko sila ko ai me ia sam. Anyways, ka ko se ia mai la kapi. Tu e seia mai la kapi. Lau pa i mai whainga wha vai ale malo o lo tūlai mai te mne. Ta sile mea o le i li tata i tūlai pa. Mai a le fia ai i whainga wha vai ale malo fo. O le whainga wha vai le na wha matala se tasi o le minsta. O me tau o le inclusiveness. O le tau mawhai e au mai le atu. O le taua o le system leo mo me fono whaavai te loa. O te mata i le system Amerika i mo mea o cities. E tofu o le city, ma le fale ta o le city hall. I ei tonu i a latu ofisa. Ai fo i no walu i le Carson, o le Carson Civic Center. E fa tonu i a matou mea le mo tonu mai o le na o i ei tonu rangale. Te loa. O me tele na walu ka mi o le tele o le fale. Tele o rooms ese. Fa nga e fa fine o community. Fa nga tu le potu o a onga fa tai. Fa nga tu o te savali fo lai tu tonu o le city hall le. Wo picture inga o malabelo ma fa si o tatu tu o Samoa. Ka fe pe nga fa pe ai mau ku fo no fa vai. O cities uma ia, o towns uma ia a Samoa. Le mamau e se foi ma le city hall. E iai ma le fui mu. Fui mu le city, tō fo le city ia, ma lana fui mu. Le fale fui mu. E iai foi ma le ofisa o leo, tō fo le city, ma le ofisa o leo. O ngofa le ma fa le picture, o ngofa ma picture, o sa vali e to tonu le city hall le sono o alwai. O fa pesole, I wish I tu mausa mo e nga e a foi. Fa mau popo ia le a foi, le miliona le a. To te lo oto. E o ia sa mo le system le o fa mtalatu. System le nei tu. To for the city ma le pe le fale le uta ni tato le fono fa vai. O va pe kalo fai asa mo so ka fio lai ki va pe ka fio lai 5 tausanga o solonga le proketi le 5 miliona le 5 miliona la ka fio lai
Le mea lau te whai tu, ono sai tātou pālota. Aua le vaveli liu lau roto i nisi mea o e man pālota lava. E oma lo le 5 tausanga nei. A o ina feel comfortable tangata uma i le 5 sutasi miliona lea. Trust me. E o ele mea le no dreamy e le sona ualu e vaile. Ole ale mea. Langa la le fatu salia fale o Samoa i le city o le no fatu caution. Ai mo la tua ni America. Fa fo me tala le fatu ai. Ui e tu le totonu. Ava tu ala fai mai fono le au fai fusiua. Fai me le sipotu. La tu le sipotu o la na tina tumu. O tu le sipotu. O tamaiti o la fai la on fatai tai. Au tau tu le potu na fai ai le na fai el campaign le tamaita i le fai pa o le malo o America Samoa tamaita i o i foi au mua wa sa u ai tonu al potu na fa solo to ala vai le potu ele yo la tele te o le hard tele le tu fai ele le foi le fa moi o le hard na tu sa pe se la wa fe a fe lima se la capacity to le hard le na tu fa ngai mato ioi a pe o fa matala me ia o walu o mata mo vai a fai ata mai Samoa fa tu ma winner fa nga malo o lo tu la imatemni a ora tama fai fa leanga pro ke ti miliona le fai e yo o la vai ai e yo o ia Samoa to nga mele ole nga fatia ele tu malo la vai na fai lona city hall le ta unita tu ole a foi ole fon fa vai e nga fatia lava ele tu malo ia na fai se kama station mo leo nga fatia ele tu malo ia fai lona fa mai nga fatia ele tu malo ia na fa le leia ha o nga korisi tonu tu malo va auto te leo le mele o le ata o le picture a tona na va ai le fai nga malo ele i faua Roma i se malo e tasi. O ane ele ole se o kau ke fai kau ma sei e o vai ka kau i tatou nei followers o le malo fo. Tatou foi nei o tatou foi tangata sili musa. Ka kau nei tatou i tangata supporters so fast. E ai si supporters o kalango aku pe o kau malu e lue fa ki ka fa ku kelo. Ko ingo ia ko ki ka fa ku sa ia me nga ka urka ka ure se fai ai yo si kama i me fa per po le afu le kali mo par mi ale o ke voicinga I'm voicing your voiceless ne ma tu te voicinga yo I love mau to vai ma on sai ka ko ale le kali mo ko me kai par mi fa per ko ka le fi fai me fo stamit i le fa pe nga se true supporters. I'm telling you now. My ears are tired of hearing you guys. So you ko ke vale umi fa pena. Ko e pe followers le fa pena lava le latu le maukongu. O ko fa pena o tato po le ala vale tu mau. Ku mau lango. Tu mau le lango. Lenga isia a le o fetua. I walked through that city hall with I had a daydream. I had a daydream. I had a daydream when I walked through that hall. O savani mo fa pesoli. Lo ma fau ako. O ma fau de city hall al matonu. Al matutu malo. Ka fio lai le si lima ka usanga ai koe pio tatu o tele lono winga o le ngata o le hall e fai ai mea le tu malo. Ua lo lofi uma iai o tamaiti la haiti o tina o fono fai uma i kokongo o mele. Fai au ka whange ku ele fale fui mu. O ka e saka miki a. Ai pā ua leo le me fai ei na fai le dream lea. O lea. 1 million project. E ala no tu tele atu le mele. Samoa.
O tau fo ia faipule. A o iese faipule o tau mwhai e whaisana mū mata pea pea I miliona ia. Whatu sa oa, leitu malo, awangi pāloka iese ngi pāloka iese si pē fast, pē I tarpipi, ngi pāloka iese si, eisia, na o lela alu su elo na lanu, na o ia. Eo e. Loura le uwa tupu utau nefu mai fo isia tatu a mio. Eo e. Ia, ore na, le atunu ue. O te tūla I pēr ma o whai atu, I whainga whaavai. Whainga whaavai la le malo fōre lo I timni. Pē o tam whai squeeze in umamai ia le atunu. Inclusiveness. Tam whai au mai mawhauwhaunga. Ia au mai whaatasi tangata. Ia tasi le tō whā, tasi le uta. E mo ia ele mwhaintupu. Ai o le whainga whaavai le nā ale maro. Ia au mai tangata ina ia taulai mawhauwhaunga tari tonu ina. Se whainga malo. Au mawhula I mea ia. O le whainga o whono whaavai ia. E sere tāua. E sa opese. Tāua tele. E tāua tele Samoa. Ia nai vaenga ia. I lau whanongolongo manea. Ai au ar solo mua. O tau whaipule. Po whaipule for the fast. Fo ile no whai atu te mua. Ele aia se vale nofo whai meila alu e alu tofi. Nga saure whai mai. Alu whai atu lona I tu malo. Tato I tu malo e. Ua muti vale lo ua lofa I ate auto. Ua matua I ua lofa I le tato I tu malo. Male atu nu o Samoa. Ua manatu ai. Se usau o te alu le palota. O te mo mia lau ekisi. Se. Tau tino. Ai awane I manatu whapea te aru olo ua lofa I le atu nu. Ele ai asi sio kako e alu mea ngi o se alofa ia Samoa. O la utala mo ni ane fai atu. Sau se si fai mei inga ke challenging au mele ia fai. Ia sau. E fia tautua. E fesidi. O le alan mea linga e fia kaukua. O le mea momua o le tangata rawai. Awe o tatou e fau I vi inga le tatou natura. O ke fia o le tofi. Ia o tu mawalunga a upua I e fia e whaonga. O lea. O te alofa I le tu malo. O te fia tautua I le. But the reality is wrong. Fura na tato e o ale le mele o te tala noa pea ma utano. O lea. Nature. A human nature. And God's nature. Whai ele tangata le upu lea o te alu te fiadu le palota ona o ua lofa I a Samoa. Me lana ta o le God's nature. O le nature o le natura na o le atua. Na o le atua e whapena lo na natura. E whai lo le tangata. Se lo ma le natura na. Our nature. Tatu te fia iloa. Tatu te fia tu mawalunga. Tatu te fia I se mea curiosity. E curious o tatu mawhawhunga. So, how do we feel like whaipule? I want to be there. I want to become a whaipule. Anyway, curiosity. Ai lea ia se nofo whapea. Mam, na warwia le palota matua I ua lofa tatu tu malo. What love are you talking about? Ole ale lofa na te so ia pelo. Ai fai mai foi fiaru tau tua ile atu no fia tau tua ile tu malo. E ape ka ko se simea. Ele lava le tau tua alu e asu vai o le fono no man. A se alu a fai pule. No fat fula ia. Tau te tala nolo le natura mea le soifuanga. Ia le o te fatu. So se sianga ke ia o mele. Ia na. Se o le vala wina. E te fiu e wha matala. Po o ai tangata, po ai le whai pule o whai me ufia alu ea. Leanga o le natura o ta ua Samoa, ta ua tangata, human, te re whatu no se Samoa. Our human nature,
o le natura o le tangata. Fall short tātou i le ngā luenga fuafua le atua. Tau te anga sala uma. O le mafau-fau o tātou. Mua, selfish. E whaasinoa i a tātou. O oe, o au. E amata, au. E amata, oe. E lese se tala le fai atu. Ai fialu po le ama le ha. E te fialu tātou ia la o le palota. Tau tala sao i le tūmalo. Wo manao i le tofi. E fia faiso usao. Vai upu mana ia na. Upu sao ia. Tātou tūmalo. Wo manao i le tofi. Ai sea. Fia faiso usao i le atina e o le tātou tūmalo. Ai o leo mai fai mai o alofa kele ia i le atunu. O alofa tele ia Samoa. O alofa i lo i tūmalo. Nau e sopo i le mea ngata i le atua. Hala, e sao pese. Ia. Lena. Ka ko walu ai whapenga. Lo i tūmalo. Wa au toi fo i nei Samoa. Au mawhawhau te haru whawhaipure. Ia ole upuna o te sao ai whai ni tūmalo. Tatu tūmalo. Si o levang fai mai kulepa o levang uka ai whafo. Ia, ale o kasau ea. Si fai eso kasau. Lavalau. Tasi wala le me tutupu ai mo me o whiutanga inga. Le uta le poto. Tala no sao penana tu i ti ai rola le yelo mea. O le tau fetuli to fa se tau fetuli le taimi tasi. Ia. Peko se fulu i HRPP a kasi le fas. Ia mai lo feo ki i ko mamolea. Le nature tangata e fia. Tinga ngai lo ele karfea ngai. Ai oso e nungor fua. Nga oso kule split tai lo mea. Ia. O ai tu ia. Wai e ser ta ua me o te tala notu ai. Ioi. Tu usaoa ioi la faisi uso. O nei lavalo taimi te talavou. E vai mai le ua pura la ngoto lo wola. Mai le 5 tausanga. Alofa mai. Mai le 5 tausanga se i faiso usao. Ioi. E ui na faile sao ala tu nofo mamoi le afoi. Ile nofo. Le te fai atu. O le winga curious mafofonga. Fape I wingo tangata nofo tono nofo lea. Lea le meta o nofo o le tumalo. Te fia o ai. Ka fia o ai. Curiosity. Ka fia o ai le mea lea. Ia. Na lu le tu tsao a fa pe to lua la vale la lu o le palota vai le se mele ngai a wa ke uia ko nga me fero lo walu a ve se furu afe a fai o sa mo e ma o lunga le fia vatai le ava mane sa wi o si o tali ea e na eta la voudo so fua we wi ese ta vanga fa upfai malie o le o toi tutusa lo malosi ai o e na te la vou mau lo malosi mau temi te toi mai le ava no mo o fela o toi me le ava fata ma le va fata mali e so ala pule mea io ai e se asa kupu ai se e mau lunga there are people that very so high maintenance high minded le ola lato daily, everyday style, everyday life, high maintenance. O ofu ai o la o fili auro, le waki auro, high maintenance, e kau mai ngā le koe inga. E va ai ni le fono tatu pale mene. Pese flosio ne mea. Ele se melenga. Timing. O tātou taimi o style ese. O tātou ese ma taimi o nai toi ina na amata mea le pale mene Samoa. Koe kia umar whongo le vai aso o le fusi ua lea. Ka kul ke mingei. Oka.
fa i o le felanu wa i o pelau e match lele fusi ua ngai ko inga yaso ia yo lo ko inga foi la kama inga ia ale matuale match o lava o le parlement yo o mea wa ka wa koi o so ne mea o le tutu saso o ese ne vai taimi ai se an me o le tutu sai aso Leanga foi o lea ua online me uma. Ua mata uma TV ma telefoni va vai uma. E te tauna so o tiro u so o ai le usu earphone. Why? Everybody. The eye contact would be on you. Na tama faile ia upgrade le style. Ai le upgrade set mata uputala noina to tono le fono. Ala turore lesi. Ioi, fia mali e to tono le fono. Ele o toe ele se mata upu te tauna tala noi nai. Ioi, so na, oisia, wa mua na ta pena le tu fa fo. Ole la ei la valava oisia, wa lo le leia. Ole wa live le fono. Ioi. So ora sia la tangata e alu e faali an kifinga. Ele o alu e ta pena faale mafau ia maua sona sao le lei. Mo lo nei tu malo tai nane sa mo fa fong. Io na tarda tu pese. Liu mai. To e tasi to e luam ta upu tu sim ta upu ya. Te lo to ile la abatu manila o amia afa ye tu isi aso. Io usimela fa fonga ia o le pese le mo itato.
si fo matango fie ia ma o fai pese su fe filoi ia e fai mato vatuai ia le tatou ua mai ata longa o le lalolangi le na usu ia le na fai ai fea i farani ai o le whaelonga ina o pine na e mata le iai ma lia i o la ai whasolonga o pine numero mo mua le malo tele Amerika se lau lua se furu ma le ono le afa inga o na gold medal pine siliva te o ai le bronze so o atu ma China ai vai o no fo mo mata i talonga te tele ni le laulangi pe o le fa matala mai i le malusi anga o le lalolangi ma lona taimi le nei. Mo ia o mo talonga, ma tau le foi talonga ni le Olympics. Tau tala il tuspa ia. Talonga na fua mai ia. E iai tala o le tuspa ia e moni ele o ta ua mai o le Olympics. A o ta alonga whaatinoina ma mea o e mea fui le tau mai o le fusu le Air Shadow Spa. I tutono uma tuspa ia nei mea. Al whanga solonga o mata nei whanga solonga o pine o le Olympics nei o mat nei. O whapea elo mafau sole. O le ata atoa le o atunu o laulangi ma le tau mawhai. Numero mo mua Amerika e mamao e lunga se lau luas fuma le ono na pine. Pito toi masaina na le iwa sumatasi le tua whainga. O lono winga. E mamao a te mana tua foi fea luminga o laulangi le te minei. O saina lava ia, le lava e whinau ia to ilalo Amerika ia ilato. O le tala wha maoni, o le whinau a saina le whinau ai, by 2047 o 2049, o tau sanga na e wha amuta le latu se lau tau sanga plan. O le pai i o atu tau sanga na, o latu pulea Amerika ma laulangi atua. O mata, ia, e umalo Amerika saina iwa sumata se mamau le vātu so o mai ma Great Britain, Britania e ono su lima, so o mai ma Falani e ono su marfa. E pito pio Australia le atnu o Pasifika. Le filo i mea tūranga lima i Australia, lima sfutolu ana pine, tūranga ono Japan, e fasu mari lima, tūranga fitu Italia, fasfulu, tūranga valu Netherlands, e tolu sumar wha, tūranga iwa Germany, Siamani, tolu sumar tolu pine, ma Korea, tolu sumar lua. Mai fula iai e tasi ale e pito maulalo ar si atnu komenisi. Ai tūlua le si atnu komenisi. Ai fula le whaangaso longa o atunu i taua lau langi ni whainei. Pe fōringa o saina lava. Le tau tua lava ia Amerika i mea uma lava. Wa lava la le mele le Olympics nga umat nei. E whamatala ma ia teau. O le fi naunga lava le saina. Toia Amerika le above them. O isi atunu umalalangi e selo le va ai saina. Le ala foi le leina feo ai saina ma to neit fa pea la tu o le aikia a toa le ne malo. E tam fai e manu vai le mafau o atunu vai o le Pasifika, ma atunu vai o le vaanga le ta o le third world. E si uso le na wala au mai nei e ta pe mai e whasa au mai ia la u moni. E sao, e le o le Democrat, le o le Republican le na whai ia i fui. E le o le Republican le na whai ia Biden to step down o le Democrat. Pato le whamoe moe le o who's right or wrong. Pato le whamoe moe le melea o le whiau. O le tangata na whautuaina step down. Pe o inae whamamafa i ela utala. Ai whaftai mo so ni mai. Sao. Ai o na whamamafa la utala. I
i le tangata na ave i ele fautuanga mai au sta i aroa. Ta lia le lei u stai file mu. A o le tātou tama le Samoa. Nei masemea. Le malo, le lakapi o le mea tutu o tasi. Au ina le te fautua ia o le tatawhainga malo. Aua ni va ai le tufole le aua le filongia le porkiki ma mea wha pisinisi. Leanga a o le tātou malo. Sitama i mea wha pe sitama i peia se tae lango tulo. Sitama i atunua. Va o i te peia o mea fo i o tai whau ua tau le tingapa. Ai tu pisupo. Tala pisupo no taru le tawai me ua te saale tau wai leo tai whau le tingapa. Ala le ai pisupo me tau na tau wai. Whapena uma le tātou tātou atunu, tātou tau i mea o ngā. Tātou whi nau i mea o ngā. Ai leo mai o tau i e langolango ina tau ina lea. Ma tau mai tau te whi nau ona o whapea o tele lea o ngā o tule epa i a Samoa. E le whapena le whainga o le tālonga tātou. E tele o ngā, tele melelei, tele foi mea sili na lelelei. Na whatino ina tule epa. Mena i lo ua tangata. O te le to te le ina tule epa whai mau tai. O lo ainga malo nuu malo ua tunu. Na wau. Pule matau rio tātou e tofu atangata malana i ata tau. O laua i ata tau. O te le to te le ina. Tule epa e whai ma tai o Samoa. Te le te le ina foi to whai ma tai o le lakapia Samoa. Ia, o le Panko ta ua o le Pacific, o le Federal Pacific. Lea ua latu langolango ina ia le ua International, le Rugby 7, whai e tutonu o le matonu, isa wai isa pali i. Ia le lava pia mai o langa main sponsor le na ia o le Federal Pacific Bank. Ia manisi ua latu langolango ina ia le tournament na initiate ia e le tamafa le nganga ia o le matou kalesia ia le marisunga i le papali i John Tay Malelangi ia o le tausano na lua nei lea e whai e whaatatau pe e tau mawhai e whaasino ai i tamata alo lea solusu malwha o kuso la solusu malfa o kuso le sona fa manatu o le lotu tele na tonu si o matunu e fa manatu ai ia le tau watu missionary io e nalatu o vatua le tala lei i lo tatu atnu ia mafapeo ina na fa tau wina ai le valo anga na valo ia ai e le tamitai o le ala taua na fanua ia le tala le lei le atua o le asunu ia tu ilau ele o Samoa le winga tonu la le 7s le o tone o le national 7s ia po le federal pack mata niu fe ngai maleta international 7s ia o le la ua maua mai ia se taimi i salopo le sutona nei po se taimi o le amatai ia le tournament le tausanga o mavai sa se fulu le au manu malo le ua mai nei ono le au na man ono afel au man malo le ua mai nei ua suia mai le ono i le se fulu wafe tala ia manisi o whailonga tupe i nisi tūlanga le ua si tia mai le ono i le se fulu wafe le manu malo le au ia i le nei tausanga mo te le atu le anga whaftai i li mwhaipule le sunga whawhiangainga ia me se foi ia le presidente o le tournament o sunga el pali i John Taimalangi ia mo le whatinoina o lea foi ia mo tūpulanga o si o tatou nuu ia mai tu malo. Peo na whai atu o loo i nei ta i kuka mai fea foi mai Australia. E mawhai ona e anga ia e whai ai ia sau o ka manapua o le German puns ia ma le panikeke. Mau whaila le pai le half moon bite. To tele a yeitsi se fia whai se oka wala au mai i le telefoni 5 fitu o ono fitu tasi tolu fitu ia pete wala au mai i soli i le 5 tolu fitu o ono lua. Ia o le
toe lua vai aso, e alu le vai aso le toe fo, i le vai aso le i Australia, i samatai o hana. Toe pau ale o te me te toe tiste i lana fo i kuka wha Australia, o le keke pua, pani keke, ia ma le fo i le ngō le mea, ma le German Puns. Ona ngalo wala au mai i le telefoni pe ona o wha alau wilo atu o le 5 fitu o ono, fitu tasi tolu fitu. Ia ma le telefoni fitu 5 fitu tolu o o nolua. Ia o le na. O le isi vaenga e masania on o tamwhai atu sa moa ina i fina wina i a whaiso life insurance. Ta ua i o le whai o le life insurance o tātou i a awane i ngalo i ate oe. E iei teimi e te ua o mai teimi whafosei ia na tātou whamoemoele i o tātou walom whanau. Ia a ua tātou mo i ni atu tātou mai laulangi. Ta pena lo life insurance o le vaenga o ta ua o le FFS for the First Financial Security. Lana main product o ta ua le IUL o le Intex Universal Life. Iei tutonu o le IUL lea ia vaenga ta o le living benefits ia ma le lato cash value. Whai ona e no ina. Cash value e mwhaina atu e tongia a o le living benefits. A whapea ua miliona lau tupe lai tutonu. O le ua e fia whaongaina le 5 se lau afe e te le tu tongia. Te le tu tongia e tusa o le whapea mai ele. E mawhai fo'i o na insure tangata ua le pasia lana blood test. Tatou umala i e le pasia, ma tatou pasia under the same category taua o le final expense, po final expenses. Mala wane i le telefoni, le talainga i am ta whara tami whatilua, i le telefoni iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Ia po le whatua tamata i a siri whatilua i le 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Life insurance, amon mole, le leili whaautangia mai ia o le tau pati atu, ma le tau mwhai e whaailo atu. O le whale ta vale, ua ta ua le performance auto sales, they only carried the used cars, used vehicles, good qualities, le lei ia le ta vale. If you don't have good credits, if you don't have credits at all, o le i lai te anga iai, sosoni atu i le ai use credit ia po le leanga o credits valawane i le telefoni o le 5 ono iwa 5 ono iwa selau ia po le telefoni whea vea i iwa o iwa ono toru fitu ono 5 ono tasi fesili mo le li o aiki o ike manta ia i le telefoni pe ono o whaailo atu Asia, ele tu e tau whamtalaina ia le tatou Asia. Walau mai i le telefoni 5 ono lua, tolu fitu o ono lua, ia fesili mo le Asia. Iaina i tangata na saini nei, ia le lato membership le so, ma le so nafi, taua tele le vai molo soifua ma lo ina. Walau mai le telefoni ia pe ono o whaailo atu. O le isi tatou whatavale, o le whatavale lea they carried both brand new and a used vehicle. O le whatawharu ta ua le Aaron Dodge, i le ta avale o le Chrysler, o le Ram truck, ia o le Jeep, ia ma le foi ma Dodge. Ai le mwhaina eru turn in lau Toyota, mwhaina turn in lau Ford, o le Chevy, ai whatausa ta avale brand new. Ia bala au moleli o Brian va le leili ma i le telefoni iwa fitu tasi. I mean, sorry. Lua tasi tolu valu fa o ono 5 ono. Lua tasi tolu valu fa o ono 5 ono. Fesili moleli o Brian lima ia o ia o le sales consultant ia por sales manager. Bala au nei ia ma fesili alo tatu nu efeso so ni atu ia mo oi. O tape nanga le tatou ale tiakam o lo whaite minei. Na mauatala se laupa sene tape nanga alo tatou atnu o lo iai li te minei.
o tolu se lau lea whainga o li imta me te whaia o ngā o lea ua oforo latu soifua e fesoasoa ni atu I malu le malo ia latu te tele ino latu whaia le tua inga tūranga fwoi o mo officer fwoi liaison officers po I latu fwoi ia latu te whiawea ia tangata malanga ma whaamatala lea mea ia e leo ni tua kites a o liaison officers o peira o le whiangai ma le office tolu se lau te ala te le whase lau o li imta maitai whaia onga o foina lo latu soifua tu ua onga pe uma o tu ua onga te mina ai o mai io e ngalu e whaatasi ma leo tatu nuu o leisi tu o le KL Security Company lea ua fesosoani fo I latu le la alpi la latu le meta security tonu o le atu le team ai o lea ua whaamatu ua tu lava le Commonwealth o atu nu o taupulenga ia sa mo lava ia latu te handle ina I mea tau leonga o le fono ta ua lea ua mai le latu whaatuatuanga ia sa moa I le official leo ua ngā lue whaatasi ma le official a onga o se mea matango fie fase fulu wafe fase fulu miliona le tino I tupe a le atunuu ua whaaluina I le tāpenanga I le whaalelei o hotels pe onu whaiatu leua I le Sheraton Akis le ia pia leua tatala ia o hotels o motels o a hotels na mo mia o whale mai ia o afoi o whale mai o isi mea o hotel airport le ia le extension o le airport na whainei ma e leo le extension o le runway o whale whatari pasese ma mea uma whapena lea la na whaanganga I le whasfuru miliona lea o lo whaatino I nei I le tāpenanga ia a warefon tele ia o ki topa manatu o umala tautua mo e nei fiafi ai e te tonunga I lau fionga tamatei pare mia lem fai au na o ese ma vaenga muli o lo tautua ina o lo watinu e mori te atu le anga whaftai I lau fionga I tamatei pare mia e uia ina te tele pe senga ai matua lava I le o tatu a mata mai ia le taumwhinga o le nei malo fau o fesilingia lo wanga vaa o fesilingia lo wiloa faise malo o fesilingia lo malo si anga wha le mafau o fesilingia lea mea ma lea mea I lau te inga wha le malo fesilingia isia e maulalo le vaai e maulalo le vaai o e na tula I mai le foi I tausanga I tele ale mea ua le fesilingia wane malo whaftai paua si me le tutu watu le tatu malo ia o nai te silafia o lava fo I la matu anau o lava le ta upu fai olo I le na maliu I lana department lava na matoe e fai mfale a onga le ngata I lau sunga tamatai pale mia lau fionga tamatai pale mia o fai pule o minister lango o le sui pale mia ma I tatu ia o le fon fitalai ma le sui fitalai o le teifono ma le sui teifono o le tua ngai atua fai ia mea mfale a onga ia I tatu mana tua foi po le ale fai ngā malo tu lai mai mo Samoa e le ise teimi e lata I tatu ise se lau pasene o a foi ni folanga ua fai e le vaenga ma le vaenga e le ise teimi e ua se lau pasene folanga na fai Aisea, o le natura na o le soifonga maleola. Whapena foi nei Amerika. Fia ni forfulanga na whai Donald Trump I lona foi tūlei mai. Tele mea li whatanuina. Aisea, lea tātou te ola I le natura o le lalolangi. E a le natura o le lalolangi. We are living in a sinful nature. Sinful life. Eo e. E anga sala lava o tātou mawhauwhaunga ma mea tātou te whaia. A o le winga la le o le atua lotoi ia te oe mao. E mafuai ona lei mea tatu te whatino ina, ona o le tangata a o le atua e lotoi. O le atua mafuta, o le atua na te whatino ina ia le se mele lei ia moso se atunu. Manuia tele Samoa, manuia ia lau whionga tamatai pārimia, loto te tele, ia
E ui lava o lea vai atu o lo tam fai lava le fili ina ia whaaleangaina tā penanga o taringa malo. Ai o te tari tonua o le atua o Samoa e manu iai mea uma. Le whapuleina o hafo i mea tupu e na o le atua na te whaaleleia. Aua tātou tapena i le mesili a o le atua na te whaataunuina. Manuia tā penanga mo le fontele. Manuia lau whionga tamatai pāle mia le sui pāle mia o whionga i li tamatai o le pāle mene whonga whitalai ma le sui whitalai lau whionga le taitai i whono ma le sui taitai o le fast. Tui la epa martou vaenga. A ngai whaale sia tatou malo ai aua le sue masa ili masai. Manuia tele. Soifua ma ia manuia le tatou atnu. Yes,